w'umwaka w'2024 narituranaho na finalist w'umwaka w'2025 teba kumanya ngo district ya Ibanda ekaita finals umwaka w'2024 bamutera goal emwe omuruzuro bakusinga aho district ya Rubirizi eko twarebona district ya finals ez'umwaka w'2025 bakusinga aho district ya Isinjiro na goal emwe omurusha Joseph akangwanaho omuzaro wa Tabora United mu yagiri ya Tanzania we yatebere goal emwe yo kanyamaleje kwa Edyanya Kazoba turo abwenshonga eza ankole Oteba kumenya ngo timu ya Kazo erimo abazani abakozereho izina umuzaneka Ambrose Chigozi goals 12 last season zatuherize abatimu ya Entebbe UPPC omukikope cha Uganda Star Times Premier League waza kureba umuzani Ian Amanya aho atimu eyambarara City ibina Isa Bugembe omuzani wa timu ya Entebbe UPPC bona no bamwe ombatandikira district ya Kazo batuwaza kureba district ya Ibanda no bamwe ombine squads ezubonire Ashraf Mugume Fadiga omuzani Joseph Seremba yukangu Uganda Friends bwa nyuma yo kurwa omuyanga eri amuyoko Joseph Seremba kirena favoringa yango abatseka banazano district ya Ibanda waza kureba zana abandi batari bamwe na bamwe Marvin Oshaba nawe nomwe omba tandikira district ya Ibanda n'abatandi barungi mnonga Bashir Mansour bona bari yaho kurungi mnonga so district ya Ibanda tuza kubantu reba nebasinga Kazo ninga nemika mtandikire na draw what should we expect? Well, when Uganda fika hari final yo kumibirabirenda bakasingwa district ya Rubirizi gore kabereye mwari zuro kanda ituri Philippe na Dijoberi nibiza umuzano gukanda bine vibe yamane anyway twaskanze reba district ya Kazo erikuruga basikane bikamuzana bakamarizo last season bakabasikane bazano na district ya Isinjiro ikabatera gore mwenye manager Mstaz Joseph akandwa nakasokana atiba gore mwenye manager ya Leti district kandi ya Ibanda akwasa brother district Tinumzano gw'amani munonga Ibanda eriyumuka Kazo eriyabugenyi babase kandi bazana hamwe zane kwigana kandi ebiri buri mwase ngiriho ariko bariyumuka Ibanda yariyumuka nasinga Kazo yariyumuka nasinga but today of course it's gonna be massive addition neya katano and tuyumuka ari St. Joseph's coach Kizito from Kazo you most welcome to Star West. Welcome sir. Twarebaho MP dahinduka kurga season ya hwire na mnonga timu ya Kazo ya kuona ika finals. I remember season ya hwire ko timu ya Kazo but now basikano ija kwase kono bakwatamu achifite batafite ngo kigiro mu camp gitoreze cyane izoberi timu eteka tekire muta nka timu ya Kazo. First and foremost I would like to thank the mighty God for the gift of life. I also thank the Nyakore fraternity for the love and the support for the football. As Kazo, it's my first time to come in Nyakore region. However, on my side nothing much, as me as a coach, the experience I've been working with, it's a normal game on my side. Oida Bashambi have been experienced to the level nti Bashambi Premier League ya Uganda, Bashambi mu Big League ya Uganda, so reba nguri ya bine level na pedigree omuchikope echi. Ito nko muhajizi ninga shingo muntu muhajizi ari na rebo mpire shankezi. Kitekateka kina mnogo mudashika cyedeze kwijo mishaho. We are going to work too much when we lose the ball. Our tactical approach is going to be on. We lose the ball, we are going to work too much. Yeah, ogwenu coach Kizito kandi no district ya Mr. Coach, should we think that you got enough time to train the team? Did the players get time to train together? I will not say that I have not got enough time or I had little time. It's my role as a coach to use that. Oh, I had long time, I had small time, but I have to twist so that we get results. This is a tournament. It's not a league. What do you promise your supporters, even spectators outside there? For the supporters, you are going to see an entertainment football. Entertainment what? We are here to enjoy the game. Thank you. Alright, oguyabari coach Kizito agwa district kandi ya Kazo. Kuruga mbona wona mnakugambira inteka sekeguru akire kaka na mnonga district ya Ibanda. Eruza kwa ita na district kandi ya Kazo. Of course it is a very great evening and right about now tuliho omutende kwa district ya Ibanda. Twakwakira first ya hoteli yo district ya Ibanda. Yes sir. Okay. Tantire mukaza shomereza. Ibanda erimuka. Sima ito ashambira last time kajangura gore mwari 0.
tekateke ngu nzoberi otekire ki district ya Ibanda kwasa kwereta ahameza ati munansonyiwa njakwesa ku Luganda omwaka guno okusinga ku gw'omwaka oguwedde tebasobola nesubira guno omwaka kinako ekyenjawulo tetusobola okuawo tetujja kwogera era tetujja kusuubiza bannayuganda bingi netuyinza kubasuubiza bisinga ekisinga the best. That's what you can deliver to the people and the family. mu squad ya kuna season age season ewedde era abasambi abasinga abalimu mulimu abaaliwo naye mulimu kona kati abapya abalimu bebagenda okuwa ekyenjawulo okitegeza getagisa mapesa wegali. Okay, coach, nturebaho Ibanda nine squad eri primarira even angona n'abazani barungi but tukarebaho last edition bukutambura kubi aside ya Ibanda oiro omwaka gw'enkumi but so far beyond this match ogumpaha to expecting echi district ya Ibanda to expecting level chi ema kwasa kutonka district ya district ya Ibanda chensubiza era kyemanyi tugenda kubawo ekisinga okuba eri ku bazanyi bodi naffe nakuvaayo nga technical team what's giving the best which level quarter finals final or final mazima gote tuyinza basuubiza nti kijja genda wano kuba byonna byonna eba nteeka ya Katonda so far nikyo kimutiine oireme enteekateeka ya Ruhango niki ekimutiine district ya Ibanda obutaika final tetutayina kisuubira nti ekimu tukiina Ibanda tugireba final kuba wa Mukama. Okay, ogwene omba coaches aba district ya Ibanda kandi tebakumanya ngu yaruga yasubiza abagize bano baza kora ku Runonga season edimpa even ko kuba ko dere omwaka gw'enkumi but nawe even omuzana gutine team nyingi zetebekanise ku Runonga kwanza kureba district ya Usheni bateri the squad ya mani zobidani mabajo kwanza kureba district ya Ibanda so kwanza kureba quality of players kwanza kureba abazana bine no kano rebera kimegu nezime omu squads ezempao ezetabekanise ku Runonga but making sure kujangu wa Forunga Tayari West TV turi RX post twagitire basakwa no commentinga hotel the prediction yawe between Ibanda ninga shirwa gati ya district ya Ibanda na Kazo nora base kwa na hangura omuzano gumpao following RX ninga Twitter turonka Tayari West TV za YouTube omuzano guriyo making sure kujangu iwe on smartphone making sure kujangu wazao YouTube wa searching channel YouTube Tayari West TV subscribing or liking the video sharing kujangu at least chikopo chite echa ankole cap kubase kuba nichidira obuterera kandi base kuba nichidira vibe ya man even tomorrow inga channel zitu dona noza kuba nefunira ompira mlamba edachika 9 ninga full time minutes noza kuba nekubona tunonga and ho eza Tayari West TV oteba kumanya nguniwe o ine smartphone obasa kuzaho otapinga mu www.tayarinews.com ezo empaka noza kuba nekirebera kunonga Tayari website nyingi obase kuba nekirebera empaka ipaho with www.tayarinews.com. tukuza kuhereza abantu line up ya second tandika side ya Ibanda nane akazo nareba mu omu squad ya district ya Ibanda nashanga team yatanchire finals z'enkumi bareta habashambi barukwingana bashatu district ya Ibanda Marvin Oshaba Bashir Mansour and I think sembasha tubonka eri binama pesa kwa squad baterezamo because last time tukatu na Ibrahim Tembo akabasikana aruga team ya Ibanda babasikana hika finals za 2024 so na ahwire bakora mu changes zindi and we believe binatecho basakora kana bwe tata hembera so what should we expect to go muzano in fact shaman nareba squad and obiro binje prediction zitu nzizokora kurugira ante team ya so nani expecting amukugira ngo at least mbabasa kutatereza squad ya man tunareba mu bine squad ya man even eri kubasa kuchayeda inginga ho district ya Ibanda baza kureba abazana baronzi ba Amro Chigozi n'abazana baronzi mnoga ba Iyanamanya even n'abazana bino mutuma gwate but district ya Ibanda believe me or not ninga shiyanga oyikirize district ya Ibanda in squad ya man waza kutandikira even mu goalkeeping system okaza introduce okazo midfield bad very packed aba district ya Ibanda even angwana n'ekyoto cyabo kibonire
ahabwa home advantage eco kugira ngo ibanda baryo muka nisubira kugira ngo nikiza kubayamba eza ku drawing umupira ninga shobaka umupira ibanda basi ninga shobaka. That's my prediction. Kurugera head ya team zibiri, team ya ibanda esinjira umuzano gumwe hanuya kazo esinjira umuzano gumwe omako gabo ibanda kamutere mwezero hanuya then return leg basabana kwa 2-1 ngoko watugambira byo no depending district ya ibanda neza kwa nesingo umuzano ninga shake drawing yesterday turebere draw opening game na nari zo expecting a draw or win ya ibanda ninga change neza kwa sakura yarda most especially one comparing squad nimanye echo kubasagamo muri go muzano tro ne basakubamu but etar goals tro ne basakubamu but team zitevire but team subira kujya ngo muzano uza kwendera ngo gwizo bwo eryanyuma bazo cyangwa ngo muzano gwa 0-0 no ko mu team teka ni subira teams omuriezi ibiri kurugamu team eyateba ekatereza edo banguzi ninga shobona bakateba bakadrawing but no independing a team ya ibanda kujya even bari omuka vibe no jireba kungi mnonga achai tumi expecting ya omuzano gwa mane but karu kugira ngo omuzano gwa banko gwiza bwo eryanyuma bazo yade nyuma zo omuzano gubego ni achai but goals zanjire so I expect ibanda na kazo kwete bama goals ibanda bakasinga ninga shobaka drawing kubona points. Yeah, that is great. But of course, it was underway, and of course, match day one, remember Zanukinga Nakandi, Tada Squad Tadika. I remember the Atura message in the Guacata, one cup, and again, you know, the match day two, Muzanu match day one, and of course, to Ibanda Hari, Ibanda PTC, and of course, Arena Jini. Let's say, Chaman, no Mukureba, Team Zombies are spending the Gura, warm up to spend Vazera. Baza umpressing group kora ichwa kweta final kandi state mibira spend bitabasha mukasbende bataso mshayi kandi feel believe shayona soko ndireba fere kutandika gutunu hana hano tari west kandi fene kono manya no kugira ngo buri kimwe cyona soko ntpisi ho 360 a degrees of course aba coverage mpiro final Beckham watu gambira wa defending district ya ibanda either ku drawinga ninga singo mpira but omrevi aine other capacity sam kutumto kwa YouTube oteka comment yawe apuza kwanza choma kurungi mnonga sahari ya X teka yo comment yawe mpira gwa ibanda nena kazo no teto gwa tambara guta nigashi umuhanguzi wankore kapo mu edition age no teto ko bari yoha soko kweli of course wano manyangu jesha ori abeza tayari west vigamira munywano wawe enkunje tope chankore cup otaka basa kwana oreba omupira wenka making atwa kujangu wagambira mutayi wawe kujangu yaza YouTube naza kuba na erebera omuzano gupa even channel zit binankaga na munana star times over 2:5 checking us star times kurugira wabo ine wabo ine decoder engashi wabo ine antenna then ugarako tsange RZT 077 then tsange Azam bishat atano na mkaga noza kuba no ereberaho omuzano ogumpa between Ibanda and Kazo ninga swagati ya district ya Ibanda amena Kazo Beckham da sports master Real Judge Jose tuzanza rukatu kwisa omupira ekumira tayaros. Yeah, Beckham. No comparing with midfield ya Issa Bugembe na midfield ya Joseph Seremba. Bakwebuga no makataga. Ekinyine kugamba de abazana babiri Issa Bugembe no muzani otayire omurei ya Uganda Startimes Premier League meaning that experience na singa Seremba no basa kusinga muzani experience but powers abilities ninga amani go muzani gari nkai so far Seremba Joseph no muzani ojire o Uganda Startimes Premier League for the very first season eyo kubanza kimyane akatoreka omuzano murunje mina akatoreka performance ye ebonire last season turebera rutera the goals ezupingana ebiri wagati rather abatimyane even twareba aba Uganda Friends bakumwetaho omutimi yanga but so far tindajengu Issa Bugembe experience na singa Seremba Joseph omupira to me I prefer Seremba Joseph kujangu at least chatwerido on first season yeye atimyane abase kuba natangaza imishaye yo kumuzano. Okay, on its set timeho kwa hagize ba ibanda namazima sebo reka basigani twagitangira amezitari west rafisa umurebe then tugambira amazina makwetuha amazina banyeta Godfrey Tryahebwa kandi ndi director Godfrey Furniture na kandi nyende kora ka treasurer ahagwiba sports team. Well team kugira ko cyo byatugambira byatoreza zimwa ethics zimurabire mu kwasikana muza kufika haleveji kana nekimara twereze na mnungo muzano koko iwe nko muntu ainesha ho ya team eine sante para ku supportinga sente ziro zirikumara kandi zikumara jinga team yona
sente zirumwe nitugutaro kubona ekyo lebere omuntu ekateka zona kuri game build up tukandika match day 1 akandi okumanya ngwizobe ndiyo kuza kufininga no rugum group ninga no sigaramu wasinga kazomuka neza koreza upper hand kubasa kono za stage kuri tahu to expecting echi kuri game team yakazo na munonga kuno kurga kuna nyuma no manya ekikombe ko mpira most especially that clubs nkezi nikuna nyuma ekikata kureba zano omuzano ogu tugweterekanisa je itwe nkibanda to expecting kuhangura kandi age first match utegadega unza kujihangurira hakwa turyomuka twino muhagizi abagizi baroho so utegadega mu match ginza kujihangura nera nizo rakora tonza kusabantegadega bo mu group unza kurigamo turu front top unza kuyatebembire itwe nkibanda district. Yes, okay. Tuneho district ya Ibanda Kazo Shiruhura nizimwe teams eziri omuri group stage emwe teams ezasigara Kazo na Chiruhura amani ganyu nigatana gata azab Ibanda twetebeganiseje mfiteganega ngu ezi team Chiruhura na Kazo tusingo kwetebekanisa abo kuba abazani bitu batweiningereje waba facilitating buri kimwe so mfiteganega ngu bariya tubebembire kandi nza kubahangura abona ko atwire ndubahangura kuri genyuma. Okay, omwe ombakuru kuruga district ya Ibanda kandi omba management ningashi ombakuri image na mnonga omupaka rather na mnonga omubyesenje so yabasa kugoraho ebintu byinji mnonga atwineho no mushinga mukuru kuruga omuchanga ekyakazo ati kumanya owayibande byatugambira obane bitana aha byabo Kazo tandikire n'amazina ga urukwe yanzura metebekanise muta even on their finances na no facilitating abazani okwetegekera empaka ezimpaha mwetebekanise mutima bakazi. Amazina nabanyeta Amon Kashaba ne nkorana Ebo Financial Services ahitaje lya Kazo branch kandi okurigera okubuze cyuwambuza itwenka Kazo okwetebekanise okutwetebekanisiizemu first of all twijibanda hanguro mpiro ahabo kuba la preparation yayitkozere yari enough kandi itwenka bahagize bo mpiro go abatwire nibija training n'abana bitu barukushamba watching them every day has been giving us an inspiration kugira ngo irizoba twija kuhanguro mpiro go kandi ninkwamiza ngo mpiro go nimpamiza n'abahagize bakazo ngo mpiro go ntiza guhangura iwe ko muntu kuwaika atshaye nichi echwati na district ya Ibanda. Aha district Ibanda actually na hunda organization yabo nindeba chai hariho buteka abantu bona bashitamereje hariho wansinda hariho wantomera everything is organized sure echo nico kinabanza kunda aha mpirogu na organization y'abanyibanda. All right, of course, Idrisa Musuza, senior presidential advisor, yasekona kandi hari Ibanda kandi Achayi, and of course he's already in the building, and of course abasekona izo hunda ba MPs abatara mwe former MP wa Bweju yasekona bana kamushizimbe, but senior presidential advisor Idrisa Musuza mweteka Idi Kenzo yasekona Achayi Ibanda PTC of course arena, and of course omdachika nchemnonga ndakona kamushizimbe kandi mema yakona tahana na team ya Kazo omutshayi of course kwa kana za escort nanda sikona wara mubigoro kandi muzano bizoberi akandi omubutongore. We truly believe nti aho kuturebera ekintu kifuna kurundi mnonga vibe yetu twinde bushenyi almost Ibanda nenda kujidavoringa tumanya habwacha abantu nibindi mnonga kana bire higuru mnonga tuje nabo kujangu hiza Kenzo ninga ntensho ngeni tinkaje ngo no kujangu hiza Kenzo but ankore kapo bagisira mama ne minji mobilization ebibe mitagisa tukuje in fact nibinji abizacha batakuma mfenzo na aza kwiji kaje abantu abarugoko yona biza kureba Edi Kenzo Idrisa Musuza but bonka abantu bo batayirebeterekanise ekikope cy'impower but nawe ko muntu yagita mama ne minji because abantu bacumanya ngo Edi Kenzo na aza kwija inabu ya influencing kukashira ahambya. Yeah, of course he's coming and he's on the way, and of course we're taking up Katebe ishitangu no district ya Kazo, and fully believe nti eshonga zitambara kuri mnonga bitu ne Ibanda versus Kazo umzanuza kwa mtandiko mudakika nche omisha aho twasika ntoresha kuza space tambura is Idrisa Musuza ingashi bawanya mutoro nibabweta bawanya mutoro okwiza kwa Edi Kenzo of course mention chili so massive na mrongo mawazi Nkogu is the senior presidential advisor abo arts and creativity shonga ziri mu entertainment na n'imyeto of course abaspana ateko mwana gamana mnonga
side ya President and of course turahanuya eshonga twese tamza kurunga mnoga tiri kumanya iwe omureba tayari West eshonga nozirebota na mnongo mabazi ko bwaho kuturebera nakujanti basa kwa noza mutubito bwa YouTube otugambire eshonga uko kwasikuro kwanorwe kwa nsikuro zireba bose bose ari retana per hanuya nana la kosa managa hanuya na mnongo mabazi kogu ibanda nekira kazo ninga kazo nekira ibanda. Okay, ejene dabe kandi nebigambo bya dabe ni sobera kugira nteka yanjye tinkabasa kora comment kuja ibanda nekira kazo ninga kazo nekira ibanda but two time score niyo erathereza ekigambo kikire ibanda yaba nekira kazo ninga kazo yaba nekira aho ni. Okay, tujye tugumiza mukanda iturugambire bitimu zino zitaho mushayi because timu zasukana zitaho mushayi kandi za kwatukereza mpira butunu ahabeza roki tura abasukana okora za kuria kutubito bwa YouTube tere teka yawe kazo neza kwa nekoreta na district ya ibanda otugambire kandi kwa kwasukana bateko kandi mbera kandi kujango nunji na mnongo mabazo kogu ekindi kumanya district ya kazo ahanu ya shaye kito kwigiraho najya to kwigiraho nyuma y'isaki to kushira kwanguriraho mosere ampira gwawe kwa nezana kandi mabazo kogu bitu wasukana kimanya ngo eshonga niko ziri and aza kwa twise ha bintu byona kuri mnonga bakureba embere kuzasukana zitambura kazo na district ya ibanda noteka kina mnonga embere kweli niyo tikiteka kugira ngo kazo bine upper hand nongo muzano kogu but we truly believe in the district ya ibanda they have an upper hand most especially of course awaza kurebaho at team zezimpa kuzabasa kubana zigani sandika oteba kumanya ngo Ed Kenzo Idrisa Musuza no Mumbazani abatandikira antebe aba district mpaha ya kazo batika chekache online ups waza kureba district ya kazo abakuriturana district ya ibanda kurigera line ups oteba kumanya ngo ibanda nemwe omu district is abanza kutayisaho omuzano gwayo gwo kubanza omumpaka ezankoreka umwaka gwe 2026 waza kurebaho ibanda bareta Matovu Stewart ataze namba 3 na sana timu ya Mutungo FC waza kureba ndi amuhache nomani jaze namba 14 yatandika ba district ya ibanda kandi akazana timu ya Karuka Runji abinjiro mumanya side za ibanda okupa even nubwo ati anazana timu ya Tunga Stars 10 akankwasa Alex aikimbire jaze namba 3 akazana timu ya URA na timu ya Bright Stars waza kurebaho omuzane Kagongwe Apollo azure jaze namba 5 aba district ya ibanda then nabasa James jaze namba ina atandikira ba district ya ibanda then Seremba Joseph jazena bikini mitano ya tasingire kubana akunda then Jonas Imwe omuzano wa timu ya Express jazena namba 25 divire kuri nyumnonga baza kure Ashraf Mugume Fadiga omuzano wa timu ya KCCA divire jazena namba 17 then Marvin Ashaba omuzano wa timu ya Maroon jazena namba 10 ninga jazena namba 10 then Ayuba Frederick jazena namba 7 na Bashir Mansur nomwe even no kakegaho ayishimira amusaji patani kabasi ibanda barita umujune Raymond jazen namba nabari mutajira Owen abanyibanda izo batubategerize kazo bwene kazo yahikaha reka tugikoreho busaho tugitere kwara mukaga barizuro yezo nizo tukwenda namba 18 Tino Mushun Arnold jazen namba 13 Deno Tirona Atsayefa namba 19 abanyakazi manyamutagenda kijana sinzi pira tango baritaho Shamran Kamya jaze ko yatandikira umuguru abatini yakazo then waza kureba tone mbazi total loudness tekana bikumisha tu sana timu ya wavuka kafushi ibanda abantu baza kazo ngoni kama bwajija kamina Eric kureba singe none hagati y'ibana na kazo akabona n'abanyamuzana bibi none mwenga Shwaika waza kureba ayine Edwin Faraka jasina bikwinina na wiyati ibanda oi
namba 20 amazina Dr. John Paulo Panado nonga ebo ukara twibande y'amashuma ambo kigozi atembe Rwani wanje 19 even tudebere last season arukuteza ngoze zipingana 12 umupaka za Uganda asa times of Premier League then waza kureba Ian Amanya Jasen namba 8 aba district ya Kazo na sana timu ya Mbara Sita Kazano team za Lugazi amenangwa na team ya Karoka Runji timu ya Jompaka basakwana rwenda gisanira nawe yabasakwana atandika aba district ya Kazo then Thomas Cheyine nawe yatandikaho omunamba 11 aba district ejibaha ya Kazo batika cheka waza kurebaho Kazo I can tell you kugira ngo nimbasa kugambira ngo the best striker omumpaka esa Ankole Cup that is Ambrose Chugozi nangotiro district ya Shema nisubira kugira ngo nayo the best striker Ivan Himbisibwe goals ezupingana 14 za league then Ambrose Chugozi goals ezupingana 12 esa league Rio Jose kushika kuruga aitwa atandikiro tournament izoba eryanyuma basyo even awaza kureba ombazani abohurireho Ankole Cup aba team zitari zimana zimwe abuza signing no teka kugira ngo numuzani ci aratwereze performance kandi ikibuzo kindi akiri ababazani aba signing kuruga Elite League kine kibaragita districts everywhere yeah true to expecting abiti jamujira mnoga izoba nkero kantari ikibuzo cyo kubanza wano rebaho of course amazina gamahango bose zose bakusambira mu Elite League ka teams ziri muka intebe UPPC teams ziri muka Mbara City wano rimo kumusigaza Ian Amanya kosa ilikuwa nakora difference unza kureba bato hagati ya Ian Amanya na musigaza Joseph Seremba hagati aho kurando mpira Joseph Seremba ari physically fit kosa ina man mingi mnoga na mnoga yari hariya mchote then wano reba habashambika Amavino Shaba okushambira teams ziri muka Maroons teams ziri muka of course wakiso janzi noreba nguriyare maze kwani wongera man mingi mnoga na mnoga mu team zabo kandi wano rebaho bato irabase kwa neba hariya choto no harasi kwa natebera team ye no harabase kwa nayikorera team ye base kwa nateko kandi mbera kandi enunji ahabwa akire kaka then wano rebaho team zombi kugira lineups Ankole Cup ejo basikone hinduka mu kutana hona necha basikone baho makugwahwire of course tuwe turebaho abahirwe chance abantu basikone bahirwa chance na mnoga bakurga mu district zabo obumwe beno shanga ngo ikintu cyabaho ngo kucyabaho cyane kushanga ngo team teine chance uko basikone bahirwa cyeba kwetanga opportunity most especially bashamba ko barigira mu district zabo shanga muleto muka nubanza kumweshengereza ningashobora soko mpaka sente kinji kuko kwaheba opportunity nkeji cyase kwani kibaho shanga maybe kimuhweraho kwazo kwa namanyangu district omukandi banyetaga kandi cyongera kwanjongerana no motivating abantu bakaruma academy stars mura zimwe mnonga district level izobere n'icyo kwazo kandi rompira ko guruko baho kandi hanuya ahari akagombo ni kagongo muri kagongo ningashobora kwetanga ibanda bakwetanga ibanda PTC kandi kwazo kandi pereza mpira ko kumuruji mnonga of course Kazo beti berejeze ya red and district ya Ibanda berejeze ya yellow nonga but course rim yellow and bo aba side abaza kandi batamba bakurega amukono ogwa kandi umukono ogwa amushoku za ruriyo then omukudena bambaza kandi batera district side kurega amukono ogwa amushoku za amukono ogwa brother kurega left akuza right na mnonga amkire kaka so I think embereza kwaza murukurunje wano rebaho district zombi I truly believe nti embera azirahigura munonga kandi intensity yahiguru fiber yahigura bahagize nibinji and probably we believe nti buri kimwe cyangwa kitambara kuri munonga mwabazi nkoko okay teba kumanya ngo ba captains babiri ba team Z district ya na wamwe team ya Karukarunji Marvin Shaba akazana team ya Karukarunji we captain wa district ya Ibanda then waza kureba district ya Kazo abari omujos ogwa red Ian Amanya na wakazana team ya Karukarunji kandi bona hamwe bakaraga ba crossinga season ni yemwe Ian Amanya rukegita team ya Rugazi 10 omukuru kumanya nka Marvin Shaba na waru crossinga kaza omumpaka iza Uganda Star Times Premier League teba kumanya ngo Marvin Shaba we aka crossinga ya team ya Karukarunji ya gita team ya Express even turebereho this very season mu January ari crossinga karga team ya Express akegita team ya Maroons goals nemwe yonka yabase kwa narwe na Teresa omchikope cha Uganda Star Times Premier League niwe captain wa district ejimpaha ya Ibanda then Ian Amanya atereze goals zupingana ibiri aba district ya rather aba team ya Mbara City omchikope cha Uganda Star Times Premier League then waza kureba omutindo gwabo team ya Karukarunji tukarebaho omukoro kumaka Marvin Shaba
munana eventually bauna iyana manya arikutereza goals zikwingana munana atukurebaho team ya Karuka Runji bakwenyweza aho omumpaka eza afufa Pedrick eventually izobera nimabazo kugamba kacheka cha team yabo aturebere team ya Karuka Runji back surviving relegation babene basana na team ya Bunyaruguru United Karuka Runji basinziro musano na goal ervingana emwe omurusha omumpaka eza Uganda Stadium za Premier League then kacheka che abazani kaba Nomani izobera nimabazo nawe abase kubana rugayo nomo muri aba yambere team yeye yantunga Stars kwegitaho omumpaka eza Uganda Stadium za Premier League so noreba ngubona nabazani barungi bona bakozera amazina then Joseph Seremba na wadi omumpaka eza Uganda Stadium za Premier League Fadiga ninga Ashraf Mugume na watairo omumpaka eza batureka jase number 15 Joseph Seremba omusana wa timu ya Neg jase number 30 Bashir Mansur Mbarasite ekabasa kubanerugayo nemutezaho kujango abase kuba nagitera umupira patobwa hatiya nasana timu ya Amus College FC no ari kuzana umupira batoreka kasigaza basa kuba no kwetaho pasa kuba no mwetaho omukuru kumanyanka Jonas Imwe nomo mbasane barungi mnonga aho atimu ya Express jase number 25 he is very young and talented ogo mukuru kumaka Jonas Imwe no reba ngona fari level niyemwe waza kuperinga uka team erikumanyanka ya Kaso hamwe na Ngona district ya Ibanda. Okay, center referee mweteka tumuheise John Baptist of course barasukana ramura umpiro gumwabazo ko Bunyamurungi of course yatimba kageza ka Braka and he's the center referee wizobere then of course first linesman ninga shiba kwetaka first assistant referee tiniho aseka buya Fahad barasukana ramura kandi ka liner then tiniho na Chagumya Thomas no second assistant referee abwa kandi umuzano gwizobere then referee assessor bametaka koza ime basukana argayo kwasikona hweraho ba referees aba bashatu kwasikona baramura umpira gwizobere of course wabarebaho performance ya mnonga team zezi zombi abona zasikona bateka kandi umutino murungi I truly believe unti final simoko gwahwire abakazo maybe binde kwano bahindura fixture mwabaziyobuka beka mukende kwano manya ti bona abantu bari mbatereza comments ya YouTube batereka ngo team ya Kazo in the upper hand kusinga omuzano. Okay, make gasho kujango basakwana utereza comment yawe aho Alex ninga Twitter ukangu full time da chika chenda bategereza West TV Tuna district ya Ibanda make gasho kujango basakwana utegita amikutuni yemwe ya X Instagram Facebook hamina ngwena YouTube making sure kugira ngo babasakwana urugayo no following ezo mpaho oteba kumanya Kazo bwati ya nubi no pya jate number 25 basakwana umwetaho umukuru kumanyanka achona simwe player tekaini tuza kureba tone chase number 4 yaza kurugayo nashwa aka ya district ya Kazo na argaino batse kompira munigwa byoga bagaino bakatamu oda subisa kwa crossing umupira district ya Ibanda baronda matu na shaba na baragaino gubona mabi na shaba chase number 10 niwe captain na sharumu tari ya hansi mabi na shaba na crossing umupira goreke bana kwa takunje mnonga kwa mukuru kumanyanka hasa kubane kawo shamwan kamya araya kwa takuli para tegana bamteka dona timwe bacha mchona sibo ya sana mukubi center referee basa kwa no mweta utumuhise John Baptist wargaya jatulu ya sana mukubi kwa toreka jase number 10 district ejimpaha hawa district ya Kazo basa kwa no mweta Isa Bugembe na momba sana bado timu ya Entebbe UPPC Emilio kunji mnonga amu free kick Emilio kunji mnonga amu free kick basa kwa no mweta Isa Bugembe jase number 14 akazia Vipers ena sana timu ya Entebbe UPPC Emilio kunji mnonga amu free kick Isa Bugembe aramuna etereza na crossing umupira Bugembe nibateka ho mutene byazanu bakiriya nga kunji mnonga nabajang flow in asro inabwa district jimpaha ya Kazo so inabwa district ya Kazo teba kumanya Kazo batarikana mani minji shukangu nubo bari aha buchenyi bari buno barazana ona district jimpaha ya Ibanda kandi Ibanda nubo bari yomuka Kazo bari omujos ogwarved bizana bashikompira muri wa mnonga bagarikana bateka ho muce twajangu ya sana mukubi haro kusindika batureka Selemba Joseph tase number 15 mpira nubagwechera goalkeeper mukoro kuma Matobu Stewart umuzana wa Mutungo FC
Nasana atandika kapira mu central defense just number 5 basa kwa no mweta Apollo na crossing kuri munogo mpya na ndaba Bashir Mansur abagarika bateka ho mutwe abakazo baronda Paraka just number 14 na shara muntanuya Paraka na shara Asrafu Mugume na sana kubona number just number 13 abagarika bamuteka hansi just number 14 Paraka na tira pass H Marian bezana bajigwamo nabasana mukubi rofu na chataro free kick Mavuno Shaba bamusana mukubasa ya district Jimpahi Akaso Fada ba district ya Ibanda Mavuno Shaba captain wa district ya Ibanda bamusana mukubi Seremba Joseph Nathan kaka free kick na crossing na ndaba Bashir Mazolo nabagarika bateka muto Mansur nagarika na tibakapira na kwata mupura mpora nibesana babona yana manya mbara la city FC player nabakwata mukacera bamusingama Bashir Mansur akasiga zikira majesi nika crossing mupira referee ngumutana nabajanga ajangu hariho chiarofa ya play Jeffrey na Jati harofe ya pro mupira gwatero mu referee amakuru kuma tumuhisa John Baptist kabina sagabaho kabina sagaba fair play Ashraf Mukume Fadiga amutoreka jase number 17 Nathan kaka nasana mpora Ashraf Mukume nasana ho na change jase number 4 basa kwa no mweta noma njabu hachi bagarikana bakwata mpora jase number 25 na atera pass n'inji munonga hari araye Mavuno Shaba nasiba kurunji jase number 10 nagarikana atera ka bar pass basa mpora Joseph Selemba pass kurunji munonga ho line basa kwa no mweta Oshaba jase number 25 basa kwa no mweta mukuru kumanyanka Jonas Ime jase number 7 akwata ukache Oshaba reka mu ekizonga jata bukabiki hariya mu kutubita bari ya YouTube of course muri vibe tujireba of course mwana wanje Agaba Ronald bari ku munonga kandi mwana wanje Akatwesi Addison yagira ati Ibanda 0 kazo this one says India St. Joseph's bamweta Ayesiga Mukama Julius and this one says Nabasa Clever yagira ati kazo ishatu Ibanda emwe this one says Kabirunji Dinavens kazo ju Nabasa Clever of course agakayagarikamu but of course very yagira ati Kamugisha Fred kazo ishatu Ibanda emwe this one says Nimsima Confidence Ibanda Nechira kazo mwabare vibe ninjireba but of course bagasa kumagumizamo timu ya Ibanda babiro mpira shana ba 7 mwetika Isana ba crossing mupira ba district ya kazo yana manyana ateka mutogoro kipada isana yachira kujumuka mwete Shamran Kamya jase number 25 ba district ya kazo Wati ya Ibanda bacheza kurumba kurunji mnonga jase number 15 na tera pass nunji mnonga nibisara baronda ho jase number 5 district ya kazo basa kuba no mweta ho Barizana bachangu basana mukubi jase number 14 wa district ya Ibanda amusana na mukubi jamu hachino mano musana wa timu ya Ntunga Sas amusana na mukubi hariya hii mnonga na touchline Isana basa kushika mupira ba district ya kazo Nashika kapira karingwa mnonga baisana bakwata mukacho mutwe jase number 5 mwete Apollo na crossing amunu kurunji mnogo mpira nshange jase number 5 basa kwa no mwetaho bakwata mupira Seremba Joseph bagarikana bagomurukwe bakona mukacha ba district ya Ibanda Apollo yana manya magician aina magic na ronda Isa musana wa Entebbe UPPC na Itorosa Chona Simwe Tamukache wa district ya Ibanda yanamanya ayina magesa ina minji yanamanya na crossing mupira bagarikana bagusinja Tone na ronda wa Mwete Isa Bugembe na shara Seremba Joseph abasiga subina mani Seremba Joseph nisana kwa tokachi Bashir Mansur niba musika Seremba Joseph achishiza chirama chatera basiri njamuno ngere bachangu haro freke Bachangu Bashir Mansur bamsana mukubi Bachangu Bashir Mansur Brother Norman ndiye amuhache mzano wa timu ya Ntunga Sas nibisana ba crossing mupira yanamanya na asibro na msimira line gatuza turebe na ronda mrozi gozi na mubona takumono pira ba crossing ael mupira ni baguteka ni bachangu no gokishika kwa district ya Kazo Nagutandikana gori kipa basa kwa numeta Shamran Kamya na crossing akuruji munongo mupira katuza turebe baronda Alex na kuteka umutwe Apollo gori kipa na kwata mwete Stewart Matofu mzono wa team wa Mutunga FC mwete ho Matofu Stewart natandika ka Pascal Jumnonga no mukuru kumaka Apollo
na crossing mpira midfield Fadika Ashraf na kwata mukache Marvin Oshaba nagaruka na Fadika Ashraf Fadika na crossing mpira hel mpira rugwizana na chumwe ahel isakwa no kwetaho jase number 30 Bashir Mansour Mumba sana ba timu ya Amus FC Amus College FC Nalonda oja sen number 14 Paraka na crossing akurunji munogo mupira na bakwata mukache Ambrose Chigozi amuzana wa Ntebe UPPC Chigozi Ambrose achayino mupira nalonda mukuru kumanyanka jase number 10 na crossing akurunji munogo mupira Noma Nindi Amuhachi nibisana bagarikana bakwata mabakazo kaso bayine kompoja mupira jase number 10 ya crossing mupira golikipa na bakwata akurunji munonga. Yes indeed, of course mwebara kupiratira mu kutugutu gwa YouTube, of course nongera ko ari Mbasiba bagira ngo imiseremba we trust. Imiseremba we trust, of course mwebara kwasa ko muchikora kuri munonga. That is abahagizi ba district ya Ibanda. Of course comments nyingi yaja Primus, of course yaja Ibanda ibiri kandi kazo emwe abajangu where is Kenzo. Kenzo tumwina Now Seremba Joseph naisa na kureka kuria mupira na Arona Oshaba crossing mupira Oshaba nazika na teraka badi na garuzoha na rondo wa Jonas Semwe Seremba Joseph nimezani ba yibo mupira iyana manya 14 Paraka tera pasi ndumlonga na gare yana manya Paraka na tera pasi Katwize Freba aba district ya Kazo nimezani ba yingoru kwe ba crossing mupira na bajangu goalkeeper okuru ndumlonga tuwatu batofu Baba district ya Ibanda baba bako atembari ya district ya Ibanda baba rumbire kurunzi mnonga hanu yako kakazu ya yaba kwa toruko shikangu aba Ibanda bari muri bajangu tumina kuchitera post office box Ibanda kazo PO box Ibanda bajangu post office yanyo Ibanda tumina kuchitera district ya Ibanda kibako manyangu bari muri batoreka composition batoreka jase number 3 basa kubona mwita Alex sakono ko mwita Alex akankwasa Omomba sana basano timu ya URA basano timu ya Pride Stars Kaviri Rastaman Izarba da Fadika okupira na baraka ni bakira ngari kusaidia bajang throw in ya district ya Ibanda. Yes indeed, natasa ntumiza mna nomuzano kubitkandi gwatanchiro mujahiguru ohiriho kwa nyuma bazugwa sikuru gutandika buri mwatinde mutahiwe uzobere batanchiro mujahiguru sikumanya habwachi district zombi nizokoreka ngubenda konka ikazo nibenda kuyoche cyabasigonje bahumwe hwahwire because mahwahwire kaze kiza batera gore mu hariziro handikiza very late in the game so mbenda kwasikana bargayo bobana at least mutega cyo kubanza bafune gore mwe then basikana bagideje ko defendinga aturecha kwasikana cyo konka neyo district ya Ibanda bagira ngo turyomuka ngo neyitu tujibanje tutiro anyway isabukembe yagiye kwasa line arundo hana raki gozi nakusanga ni atakusanga final mpira asukana kusanga befana je tukumizamo tiro kiriho butare district ya Kazo yadika mpira Ambrose Gozi bagumuyaho buze kwashango Ronaldo Katisa Fadika etompera muringwa basukana bagumuyaho shati timu ya Kazo bas Alex yadika mpira kwasukana kugayo kwashangoha jasukana kumisinga once again is now Kazo once again shot 15 bamwetoha usigaza katanga Eric Tugume yaleta back pass kwashangoha Shamulan Kidia Tamulan Kamya yata cross lingwa header makatisa kwashangoha afra kumumugamwe yajida kuri abitsinario umusigazi Marvin Oshaba yabarenjire kandi abasikana gureka gwarenga neza kuba air goal kick wa district ya Kazo mpira gukiri 0-0 Ibanda 0 Kazo Kabara mnyani wajari kutureba kuona hora kutureba cyo korana cyo mweno n'icyo cyo muhendo mnonga and remember nti Google jama mweta Pierre Samson Ibanda will take by 2-0 live from Brent to Habshenyi kabara mnyani wajari ya YouTube kandi basikana tukoreche nduke chamani mnonga kamno kire kaka. Okay, Ibanda jikangu bachari 0 even na Kazo bachari ni 0 jikangu turi achai cha St. Joseph's PTC Arena hano mu district ya Ibanda yana manyana iza nakora kako dio Seremba yana manyana ina magezi na crossing kwa mpira na Sibura Chugozi what a save Tebeka win nibisaba gereka badu baba Kazo yana manya now Seremba Joseph nibisaba badu ndorukwe now Jonas Semwe Seremba now counter attack Seremba na Bashir Mansour Bashir let's mpira Katemba Ibanda strikes first but the goal is cancelled. Pachangoro no bajishara to the ref na gambachi Racha to offside. Bashir very talented on the ball. Handball. Hakasigazi ajangu ya kwa mupira Bashir Mansour. Goro bajishara center referee mukuru kuma tumihisa John Baptist. Kamna jata ana kureba kurunji muno but bakwata counter attack ba Kazo. But of course a big save from goalkeeper wa district ya Ibanda. Mwete Kastiwa tumatovya kora kurunji muno kwa sababu defendinga. And of course remember nti
district ya Kazo po ebyahanu babimanya Jonas Simwe for Ibanda Asimwe nwashira mpira Jonas Simwe through pass na rondoha Marvin Shaba jangwa offside yabari yakumire bamuzandura Pranjitsi asikona gosejera umusigazo gutaka Marvin Shaba Striker ninga shomutebe wa district ya Kazo yabari yakumire Majirangu yari yakumire kuri Munonga mweteka Marvin Shaba niwe one of those players abashambira timu ya Karuka rungi karaka bakore bityo manu Munonga kwa yeto mu league ya big league no mchinto bwatachi bashaka bareta kurungi Munonga ya bisia stage wano zikabasigaza bari muka Saddam Kachuma buru bakabari ya district echi basigaza bari muka Ian Amanya akurugum district ya Kazo na wenyina kabari ya timu ya Karuka rungi so tonight he's here kwasa nagarika mkuwa kutuna gaturika ngo cyo cyakorera hanuya akabana akimanyisa na mugume pirasona kuteka hero throw in for Kazo throw in aba district ya Kazo Shagazi shot number 4 aba district ya Kazo mwetinka Tone Mbazira yatamkwa mpira gweza Jangoha Paraka yata crossingwa ya kuheadinga kwa gum defense mpora shot number 30 aba district ya Kazo mwetinka Daniel Alex Selemba Joseph chest control mutala mpora njika pass kwa Shanga Marvin Shaba basi ndika referee na Jangu free kick referee Jangu free kick takwenda captain umkwate who is protected ningashi captain Nasgar captain kande chindi shot number 10 Obwira bunyi bana team ziri munka Chelsea Cole Palmer tubako mukwataho no iziko bwira ba Lionel Andres Messi shot number 10 club Barcelona taku mukwataho ndabasigaza ngabayini Maclunium club Manchester United obwira bakata mukwataho biziko habasigaza armuka obwira aba Messi tozila club ya Arsenal shot number 10 ukota mukwataho shona na Marvin Shaba yatereka nguri ari Zoberi ensonga yazikora kurungi Munonga this one says Tenti ajirangwe mwebare kwasika n'umushwara kuri Munonga cross ningwa bahedinga basikora kuri haba district Kazo tumusigaza gutaka Jonas Simwe twinanga yasikona kushanga Seleva Joseph pass kuri hansi biza kwa Shangoha musigazi wa Kazo barapora yasikona jaka sindika Marvin Shaba mbeda yasindika Ian washanga Paraka of course basikona kumuyaho is now Kazo once again sigazi bakita Tone Mbazira simuno pira muri bis goalkeeper mwetinka Matov Stewart yasikona agureka kan find yasikona containinga yasikona telekompira pora amusigazi bakwetanka Apollo Kagogwe Apollo va district ya Ibanda nwagwine Apollo yakoreza Joan Simwe bakoze singa kandi finally guri ahere throw in aba Ibanda throw in for Ibanda mwana jarukiriza mukire nkaka is now Joan Simwe yakoresoha Apollo back pass biza kwa Shangoha yakoresha manager sigazi bakwetanka ambo sigazi ya hansi refana jirangwa iki referee ajirangwa asakona imuka taronshonga yona in fact yajirangwa imuka honshonga mshinga tino kwa hasaka jiraho prama vino shaba mpora Naman yanjiko pira buringwa is now Kazo bitharum shangwa Kazo yasikona sigara hansi hardo omshambi wa district ya Kazo yasikona sigara hansi omshambi wa Kazo yasikona sigara hansi tukatagiriza kurungi Munonga because akiri hansi of course camera zitu ziri a bit kugamba mu distance taki mutino kwa second tegera face ye second tumanya noha akiri hansi bitu no district ya Kazo and medical attention of course going to inside of course amusikana mutata Thomas Chayine is Thomas Chayine shot number 20 Thomas Chayine shot number 20 abatimeji ya Kazo ya hansi wakoje kwa misindikira of course ba message hari ya YouTube bakutwara muri kurungi Munonga yagira ngo nibya mukama Amos ari kuri muri Rubirizi bari kurungi Munonga John mwebaze kuri mu district yagira ati Kazo will take it of course yagira ngo Ntayeba Robert yagira ati nabina tureba kuri hari Peace Aspire and yes bari kurungi Munonga taksima of course yagira ngo mamweta asasira kuona of course bari kurungi Munonga kwa sababu kuratira yagira ati mamweta ba message abamwese Elias yagira ati Ibanda juu message tuzireba kurungi Munonga abari kwa mushikora kurungi Munonga amukire nkaka dakika 10 anamushanzu cyo kubanza embera no zirebota as we speak right now of course waza kureba out team zona cha team ya Kazo izinangwa na district ya Ibanda ngo kusibebere uzobera nyuma bazyo district ya Ushenyi bakuzana team ya Shema bona babibatinine ekikuba no manyangu wabone kukora counter attack even ondijo na waine capacity ya kakarga ya counter attack jase number 14 basekwane mweta Parvaka kira shot ni Munonga yargayasa ahel jase number 14 Parvaka yes bit
number 14 omukuru kumaka Paraka batorekaho omukuru kumaka Apple harigari na crossing mpira hero Tony Bazira harigari na mpira kuri mnonga Tony Bazira Tony hanaunda para omukuru kumaka Alex hargayo umupira guteka hero mwete atkwasa Alex brother akankwasa Alex hamwe ombasani abakozere izina team ya URA na team ya Pride Stars akankwasa Alex Rastaman bitoreka kasigaze karagane kashiko mpira Tony Bazira ina baragane bateka umutwe akankwasa Alex na siba kundi mnogo mpira Ryan na crossing umupira na Londoha bizabagarikana babona umbasa kubana umweta uja sena baten bagarikana baronda jazena makome yasheta district ya Kazo bagarikana barondoha Tony Bazira na kwata mukache Fadika Mugume Ashraf na crossing umupira na Lunda Mavina Shaba Fadika Mugume Ashraf umutwe Tony Bazira approach Atsinika Zanamba mutera hansi now Selema Joseph Fadika na kwata mukache bisarba tureka jasena namba 30 urbanza jasena namba 10 na kwanga kurundi mnoga handi nyomuntu bagarikana bakwata mukache aba district ya Ibanda mwetoha jasena namba 4 bizara koha kuriya Haran jasena namba 7 bagarikana bakwata mabibanda bagarikana bagwiba Ibanda bisana birompira pora batorekaho omutende cyo mukuru kumanyaka Kizito Bomba tende chiba district ya Kazo ari attachline yakara bomba tende chiba district ya Kazo wakwata mukache Seremba Joseph na Lunda Mavino Shaba na siba kundi mnonga line na crossing mpira Mavina Shaba crossing mpira na basanu batagara bajangwaro free kick unajangwaro free kick Mavina Shaba bamutegana bamuteka Seremba jangwaro free kick Marvin Oshaba bamutegana Seremba jangwaro free kick Jikangu haroncha sena namba 7 ya wafuchefu kukumbisi Hayebare Frederick chase namba 7 ya district ya Ibanda Nomo mudaba wa efure kukumbisi Hayebare Frederick Hamena ngona Mavino Shaba Jikangu wana naba captains Mavino Shaba tirimna iya na manya Hona bakazana ama timu ya Karoka Runji Hona bakressing ngoma akagume Mavino Shaba ya Gita Express Yana manya ya Gita timu ya Rugasi Atubari munu batureka bakirman Alex akankwasa Kemere kundi mnongo free kick hamwe na Ashraf Mugume Fadika kino cha sena namba 30 kino cha sena namba 30 bona bemere kundi mnongo free kick bada amukuru kumanyaka Jonas Simwe bona ko bemere kundi mnongo free kick jompaho Alex arimwe yasinjira Jonas Simwe bemere kundi mnongo free kick ya district ya Ibanda Komune betereza ba Mugume Ashraf abaseremba Joseph akachirebane batekankahi John Asimwe chase number 25 kwa district ya Ibanda crossing umupira teka umuseremba Joseph wenda umupira nuguma mwanya bagarikana bakwata Seremba Joseph na yirukanga speed na jatino hokuza ni kusingaman Seremba Joseph ya Yanga nagarikana Yanga Baraka chase number 14 akasiga skina mano pia nuguzani mbajangstro N Seremba Joseph nashika kuri mnongo mpira Ryan Seremba Joseph agarikana atandikira Apple Meto kagogwe Apple crossing kuri mnongo pia naunda Fadika akokumaka Eric Tumine kusarwa timu ya Chitava alonda Tony Bazira Seremba Joseph na kwata kuri mnonga Tony Bazira nagarikana Yanga tinga kuri mnongo mupira Sechigozi Ambrose Chigozi nalonda jase namba 30 hariya Aaron Mete akatambira Daniel crossing mupira dukiza Sahel akatambira Daniel jase namba 30 Aisana crossing mupira Sahel of course kunajira mweta alinanye Eliab yagira ati of course Ibanda neza ko hangura mpira goals 2-0 obari mwana wanje Eliab yajabona ati bari hano muri district ya Ibanda and of course ajanga mweta Nwagaba Habibu Ibanda Ju greetings to BSC students watching from Kakoba Remijina tabasiba mwena kwaza kana mutambulani to amkirenka program leo kwa sababu tukiseho enshonga za Ankole Cup and remember Ibanda taisekazo Tureba ho refari ya Jatapa na Bashiru utakati bataronsho yone asukane bahosha 14 Alex abati meja Ibanda back pass kwa Shangoha Apollo yahimvira muringwa bizo kwashika muronda Mavino Shaba just control yakoreso of course Isa Bwembe yaguiba aba district stage ya Kazo Isa Bwembe mpora kutat komposha pera muringwa na ronda blows kigozi yagusaba kumutangaho now shot number 5 mwetenga Apollo refari nagira ngo apana bazwe merizemu refari ya jamba sakwe mereza mpora
This one says umweta Alex yaja tayari mwe bari kuruja mnonga kazone kirayibanda karo mwana wanje kasasira and of course turugambe bi twine kazo bine shots kugamba on goal ibanda ine emwe kandi kazo bine ibiri and of course kazo bafundeho twakafunde offside bit ibanda bine offside emwe skarebere kunayo no muzanogu abitu eshonga nko ziri kandi tukarebe na yellow card and good enough fouls ibanda bine ibiri kandi kazo bine ishatu yellow card yo kubanza sikonergayo Bashir Mansur abasikona funa yellow card aba district ya ibanda yellow card yo kubanza muzanogu Bashir Mansur shot number 30 ningashi jaze number 13 Bashir Mansur yasikona funa card ya yellow ningashi ya chenzu Bashir Mansur shot number 30 ikangu oguni product ya USSA ningashi Uganda Secondary Sports just by the way aba USSA ndongera kubantu basiba kwasi kantoreza products in case na mnonga big stages in case abakuba wanorebaho a big stages in case ukashanga basigazi nkaba Bashir Mansur babiza kusamba ezi ngo USSA kozuru mu mugomano mnonga nisho ngabo acitu tureba umusigazi nkaba Bashir Mansur nazo kana gambo na referee na mujira ta musigazi uri mutatu yiro mukora mu rumpira kandi kora turete no kuruzigazigazi inkuru kati iyo mpira ngura muri myaka mingi akunda kunyeka kurugezigaza pana terera niza kwa nikoreza yero yamaze yero kadi Bashir Mansur kandi umusigazi ogu enzaro ya kuriya kandi muri bukadiyanti yitwa har kushambiraho ishobero rya Amos kube mu mpaka eza yes by the way no mabasikana bahangwe ku East Africa aho mashomero na district na ishobero rya Amos kore that is mako gwire ka tobe nagwe insurance tambara kuri gishwa ngjakare tune muzano gundi bitwil Bimbara City eri kwitana na Mbara district kuri hari nyakayo playground utafera muzano go shayi kumiza nyino ngamazo kaza kwantu kwetera muzano go bitunu ahambeho za tayari West. Okay, 0-0 Kazo district ba China 0 even Angwana district ya Ibanda bona ba China 0 oteba kumanyango omusana no gwa Ankole Cup tuli abwe chikope cha Ankole Cup making sure kujangu asenka prediction yao to air social media X, Instagram, Facebook, YouTube making sure kujangu wasabona utsindikiraho a comment yawe batoreka Eric Tumine omusana wa district ya Kazo even Angwana team ya Chitara Sedemba Joseph is now RX. Kosinga kuri mnogo mpira nalonda Bashir Mansur jazena baba kwa yasha tuna kosinga mpira nalonda Fadiga kosinga mpira gore kipana kwa takuri mnogo kuna rukumanya kash Shamran Kamya say number 14 nariga ina kwa takuri mnogo na tandikira kuri mpira katiza turebe RX referee na chati katirebe referee na jati harhochi tajati harho a free kick referee jati haro free kick kature mukuru kumanya ka apro kagokwe sasa natandika ka free kick karundi mnonga bamukuru kumanya ka Bashir Mansur nsana bamuhedinga umpira kuri mnonga wa mutotoni Mbasira hagarakana bakwata Selemba Joseph crossinga kuri mnongo mupira Marvin Oshaba jase number 10 naronda hook shootingira Marvin Oshaba naronda Jonas Simwe Marvin Oshaba ebisana bate grand bateka se bajang fake bajang Marvin Oshaba bamutegwa jase number 30 ba timu ya Kazo Daniel Akantandwa shikaya tegwa Marvin Oshaba bajang Marvin Oshaba amsana mukubi amukuru kumanka John Baptist timu ya John Baptist Center Rufi Hachatu wa msana mikubi hatureba Ashraf Mugume omomba sana batimi ya KCCA hamena no msana wa next Selemba Joseph jase number 15 boda bemere kuri mnonga Afrika ke jipaha katurebe neza arakantu ninga tek zara kantu hajangu free kick zara kantu hanuya attach line hajisina bajangu free kick zara kantu Selemba Joseph batai expect msana Ashraf Mugume hachemeye mkunju mno naisa na crossing and kota Mugume mpira rugwizano gusahel Ashraf Mugume yaba check injire Shamran Kamya mzano wa UPDF Shamran Kamya no mwemba gore kipasa timu ya UPDF Shamran Kamya baba mucheck injire pato mpira gwa basa kubana gurugano gusahel natandika ka goal kick natandika na jase number 15 Eric Tumine na sana timu ya Chitara na district ya Kazo crossing kuri mnogo mpira na Lorambres Chugose bizana bateka ukachomutwe katire baba district ya Ibanda bizana ba crossing kuri mnogo mpira ndiamo hachi Norman vazo mkuru kuma ndiamo hachi Norman vaza
Kaya sana kuri mnonga but aba district ya Ibanda Baba Westwood. Hatureka gore kipo mkuru kuma kama Chovu. Stewart. Msani wa Mutindo FC. Nadonda Apollo Kagokwe. Maroons FC. Now. Fatika. Mavina Shaba. Bashir Mansu. Na ukautaka. Sanga Sezaz Bashir Mansu. Na crossing kwa mpira. Shangwe tero mpira inche. Mpira na gutero kuchoche na gutera n'ugusahel. Bashir Mansu. Bachangu kadogo mpira wa gutera hel Bashir Mansu. Mombasa ba team ya Moose College FC. 0 Ibanda 0 Kazo. Echoka chuma cyo kubanza kandi ngujendo bishishunga zose tambura ku munonga. Bitkandi mwene bari kumukirinka kandi tambura nite cyumukwane cyo muhendo full pass asakandira bamu guronda Bashir Mansour nabusanga nigata gushanga nabo muhereza pichi. Nabo kumuhereza pichi ya Wevna Jango Harokona. Referee na Jango Harokona kick. Referee na Jango Harokona kick. Referee na Jango Harokona kick. Kona kandi eyo kubanza habwa district ya Ibanda kandi eyo kubanza habwa game. Bakutandika mpora mpora kwa Shangoha. Muvume. Kuza kwa rundaha. Bashir Mansour. Mukume. Mukume wa Sakeni. Seremba Joseph. Joseph numpira Seremba. Seremba! Tura kudaheri. Seremba Joseph with another attempt habwa district age ya Ibanda. Vitu kwa sakani kwa Zaheru. Mtongera kwa nsima aba Wonders. Mwana mwene bajazezi bazwire. Hariho demarcation zinga shibwa mark ba Wonders batiribaka tekinje munonga Wonders products batiribaka tekinje munonga milioni 10 in cash okuwereho ankore district cup okuwereho mpira gwa ankore of course Wonders batiribaka tekinje munonga kandi viri tuwazera kwantu basima nana basikuna tubekalisa empakeza ankore cup mwena mukozeji cyo muhendo kandi tureba shana batate wa district ya district ya Kazo basikuna bya mpira muri Burondoha is now Tone Mbazira mpira bageni basikuna Zaheru free throw in Tune kutambika ba district ya Ibanda. Okay, teba kumanyangu district ya Ibanda ba Chinese Zero district ya Kazo ba Chinese Zero batwede kataremwa Hamsani wa team eri kumanyanke ya Rata Bamumba zano team ya URA atkwa ataremwa natandika na Mavina Shaba back to RX Naisa na runda ho Chona Simwe Hasano na Nomani ndio muhachi former Karuka Runju Freya Mchunga Sazo Freya na crossing up ndongo mpya na londa Bashir Mansour and now nbagarikana bakwa Chamukache aba district ya Ibanda Jase number 20 basakwa no mwita ho Thomas Cheyune Gonna take Alex natandika na Apollo msana wa timu ya Maroons nagarikana zana RX na back to Apollo Kagogwe Jase number 5 crossing up ndongo mnogo mpya ya namanya na cheka ho muche Jase number 30 crossing up ndongo mnogo mpira Daniel akatambira Daniel akantambira na cheka ndongo mnogo mpira hali ya hansi katiza turebe Paraka naisa na crossing up mpira katiza turebe nagarikana zana ya namanya very tactical man very dangerous akarikana bakwata mukacho mpira rugwizana gusahira nibajang goal kick ya district ya Ibanda Avyo Jose so far how far twice ankai Kazo na district ya Ibanda no hot team rondisho Well team zombi sambami ni respect one whatever ho district ya Kazo mchitana ho achanyuma bazyo nti district ya Bushenyi na Shema bize buri mwatinire but now harokutina no okereza respect no kutina nibitana bombi bine respect ya buri mchezo wakaza tin respect injire district ya Ibanda na Ibanda respect injire Kazo cause bona bine almost the same akwegamba playing system bombe passing mpira kandi bombe barano mpira gati fureka tubakoresa munonga wings zabo kurigirira ashaka to expect ya kujango Ibanda bine Bashir Mansour na mayakoresa wings kana bano reba side ya team eji ya Ibanda batumba koresa munonga wing ejo and kutubere tureba district ya Kazo batumba koresa munonga wing yo musigasi now Bashir Mansour crossing up mpira kata what a miss from Ashraf Mugume misses from close range Ashraf Mugume too wasteful mpira ya wasakwana rugana atera miss yaba misses yefura misses now back crossing up mpira kurunje munonga nibisana bateka Tony Mbazira mpira nateka humuche is now Ashraf Mugume Jonas Simwe crossing up mpira itaka and throw in ya district ya Ibanda
batoreka throw in air district air Ibanda ayebare Frederick aho Ryan batoreka jersey number 14 Norman Ndiamuhachi Mchunga South player Chicago Mchunga South nibeba promoting zilisobera nyuma zake gitomu pakesa Uganda Star Times of Premier League so far dakika 32 zatoroka omucheka chito echo kubanza dakika 32 sonka Charles 0-0 Kazo Bachaine 0 district ya Ibanda Bachaine 0 Norman Ndiamuhachi bagarikana mumgarusa Norman Ndiamuhachi bizarba sana mukubi ni bachango hariyo free kick haina na jat hariyo free kick batana mukubi Achangu batana mukubi asfo ine ya Kazo Wada Afrika kine ya Kazo baturika gori kipo mkuru kumaka Shamran Kamya umizana timu ya UPDF FC Kaisana za kutandikaho a goal kick Simra goal kick ni ngwa mnoga dibisana bateka hemiche kumaka Iyanamanya teka homutwe Chigozi what a save Matobu Stewart extraordinary Matobu Stewart nakwata kundi mnoga Ambro Chigozi Namunemeso munundu gwa kabiri Ambro Chigozi Shikangu nomwe Omba Stars Pempake za Uganda Star Times za Premier League Gozi 12 bwa timu ya Entebbe UPPC Pasakwa no jeta Ugadafe last season Amumpake za Uganda Star Times za Premier League Matobu Stewart Namunemeso munundu gwa kabiri Watoreka Team Doctors nibataha umucayi Team Doctors nibataha umucayi Watorekaho omukuru hariya hasi omusano wa team ya district ya Kazo batoreka Iyanamanya captain achati mpora omusano wa district ya Kazo Daniel Akantambira Rata Paraka Msan Paraka chase number 14 aba district ya Kazo aine Edwin Paraka Hamsan Ramukubi aba district jimpahi ya Kazo batoreka Seremba Joseph arumuna achati mwati chere zime tukabatera kari mukata mwati chere za tukabatera bakatwara wensi tukata Seremba Joseph Shikangu nomwe ombasana bazani ompira size kigezo kompaho Seremba Joseph harukizana team zikaza Harambe Sports Academy team ya Kigezo Boys harikire kwegita team ya NEC FC Shikangu nomwe omba captain inzo team ya St Gerards bakwanguraho ekikopo echa regional trophy Omumpaka Esama Shomero Seremba Joseph akaba ar captain ubirebreye ar kushomera ishomero rya St Gerards batoreka Apollo Kagakwe Hasana Hunoha Apollo Kagakwe haba district ya Ibanda sana ba crossing up n'umurongo mupira baronda ho bakora kipana sana kwata ku n'umurongo mbatwe batoreka jase na ba 7 mpira ayibare Frederick cyabasa kubona gutunga ku n'umurongo Ambro Chigozi Kagogwe nagarika nateka ho mutwe Iyanamanya aine touch Chorekoha Isabugembe nakwata mukache Buchon Ashaba Marvin Ashaba counter attack Marvin Ashaba siza za mupira na jati Zangshare Zangshare msindike Kagongo ibisana bagarikana bakwata mu crossing mupira kachicho what a save Alex Tumwine bagarikana bakwata mukache Chitara player and Kazo player bagarikana bakwata Daniel Ambro Chigozi Entebbe UPPC Kazo district bakwata mukache jersey number 4 Tony Mbazira crossing akundi munogo mpira bagarikana bakwata Kagogwe bagarikana baferwa chance Katfera cha jersey number 7 mkono kumaka Frederick nashara kundi munogo musu Frederick na tera pasi kundi munogo Haran na Rodolpha Frederick back again Marvin Oshaba Marvin Izangshare Echibaria kwata mukache Fadiga Mugome crossing mpira what a save Take back Eric Tumwine well experienced defender haba timu ya chitana na district ya Kazo what a clearance ba district ya Ibanda bajatu mureketo batere zarawensi mugamba kimwe n'abari mu myanya itari mwene mu ba district ya Kazo Ibanda rikunjira incungamo namwenda bajani baje barukunjira ni ndeba messages zongera kubana zikanya abari mu kutwito gwa X abari ya Facebook message ni zireva abari ya YouTube bo vibe ya hasi na higuru but of course isekona ahagwa district ya Ibanda barato mpira muringo box tureba umusigazo wa gatanka akantambira Daniel askona tapinga mugwa askona burenga bitkanda bari ya YouTube of course messages ni zireva alisi wandi askona adrati Mbangeta Munyanisa Raymond aruna tureba kuri mu district ya Entebbe
yagira nkazo ibiri ibanda 0 and of course tureba umusigaza kwatanka kandi Asimire Babra in fact Asimire Babra ajangwa rukuri muri Jordan rero naturebera kwe of course am Twitter wa YouTube yo bari kwasi kono tambani nitwe Babra of course message tureba kona ya kashatu kandi abadisuje ya ibanda referee John Baptist cyangwa base kuri Mereta kona aba district ya ibanda Alex Kare fanira hebori squad omugisha is called Alex yari mpira muri ngo box no hardho bitwe Mavino shaba mpira sikana kumisi ngo gasikana kumiza mukandi finally warenga neza kubera throw in aba district ya Kazo batanko pira tone mbazira naronda paraka yabasikana kutapinga mu final gwarenga another throw in aba district ya Kazo throw in aba Kazo batandika pora Mavin fact Ian akankwa Ian amanya bategari hansi referee nagira ngo se free kick aba district ya Kazo pira ku 0 ahandi Jobit kandi mu cyaga cyo kubanza mwabe ko mutambura nitwe umdakika kezi na mnonga horo naho icyo kora n'iki cyamana mnonga indeed embera nistambura kurunji abakuturebera mu nshonga zitari zimwe na mnonga omushonda zona ina essence kimukora n'iki cyamana mnonga and indeed it is a very great evening kuri banda kama telezesi anu mnonga tule cross ningwa bakwedingamo gushangoha sigazo kataka Meta James Nabasa yasubira mpira muri ngo gasikana kandi throw in aba district ya Kazo Siro biro guru muba seniors bingi timanya beka muri showcase no zirebo batatu nibo bazani ba Maroons babiri aside ya district ya Ibanda kibazo gatanka Apollo akagogwe ze defender hariya timu ya kuri musigazi Marvin Oshaba the striker team ya Maroons kandi jinesha mpaka eza Startimes Uganda Premier League batorekaho Alex akankwasa na isana za kushika kuri umurongo mupira Ryan atandikaho na nomukoro kumanyanka Jonas Simwe atandikaho na Jason Abasove na Zana ho header kwa ekipa mukoro kumaka Matobu Stewart sana kwa takuru umurongo district John Paul ya Ibanda atandika kuri umurongo mupira Norman Ndiamuhachi Jason Aba 14 now Jonas Simwe sana kuri umurongo mupira Ryan Selemba Joseph na crossing kuri umurongo mupira Mavino Shaba na Selemba Joseph crossing kuri umurongo mupira Ryan sana noneza tena ba 7 mkoro kuma Frederick mupira nugizana kumusigana kuzahirira bachang goal kick ya district ya Kazo Shamran Kamya keeper wa team ya Kazo sana wa team ya UPDF Engashi Uganda People's Defense Forces FC mpakeza Uganda Startimes za Premier League Abrajati Norman Orinkahi Pajangu half time uko yabasa kwanirwa ine tambura esho arwagati ya timu ya Kazo bakurikirana na district ya Ibanda 0-0 batoreka Fadiga Ashraf Mugume takabichenjira ba district ya Ibanda batoreka Selemba Joseph batoreka Alex Akankwasa batoreka Ndiamachi Norman batoreka Center Free ko yabasa kwanirwa ina marasho omupira batoreka Ambro Chigozi to Westful today members ya district ya Kazo kumaka Ambro Chigozi just 12 goals ningashi goals zikingana 12 abwa team elikumanyeke ya Entebbe UPPC ningashi Rada Gaddafi season ejimpaha ya 2025-2026 nikoba basekwana bariga yo anu batambura pasyo goals ezikingana 12 omumpaka eza Uganda Startimes Premier League baseba kumanyango crowd nyingi mnonga haniya achai waza kurebaho emibaro n'emibaro y'abantu abasakwane jumbira mu omukwagira agwo mupira ba MPs batari bamwe na bamwe haza kurebaho aho rero muri cyo passes haza kureba ba Edigenzo presidential advisor bona bamwe abargayo bakiza kureba omusano obumpaha akureba district ya Ibanda n'ekira Kazo ningashikazo n'ekira Ibanda fakte chokora ne chamani minji mnonga badio kwempaho atire mu kitogwa ta WCB making sure kujangu wafurunga chano bishatu nkaga na mkaga chano binankaga na mnana that is Startimes ningashi bibiri ashatu ni tano antena hamwe na decoder then chano bishatu nkaga na mkaga jene ya DSTV chano bishat atano na mkaga ejeni chano Asam TV following Afro Mobile direct following our social media platforms to stereo comments that is Tayara WCB Changa at Exit Changa at Instagram
shange na YouTube muzano gumpa haguri live ameza tayari TV tushange ahali YouTube Mr. Reja Jose ichi ekyatambulaje rwagati ya district ya Kazo kandi ichi ekyatambulaje rwagati ya district ya Ibanda cho ekyagenda kubi between these teams nichi. Well, team zombi bafuna their opportunities emigisha yabo basubira gitunga n'ubuki tukarebere any difference yose kitanaho but bagize kandi bafuna chances only that district ya Kazo bafuna chances zikusingaho oburungi okusinga district kandi ya Ibanda kandi wano reba team zombi bashamba bine respect kumwe nagambye during the game bine respect buri umwe nahereza mutahiwe HDMisa tumayisa ki tubamanya kire kibo hanuya namanyangu district ya Ibanda nebanja kukoresa advantage shaye kandi Kazo nabiza bine mentality ninga siteka to kugira ngo twazari Ibanda kigumere ku yo mpira gonda kwasa kuno gutwara now tudekwa tureba final third ninga shi hari ya muheru decision making ninga shi okubasa kono chomu adakika za muheru za sikoni zibora abwachi district ya Ibanda bakoresa area erhanuya cross range ninga shi area yawe kugira ngo twargo mu center ntumanya koresa that half konka okora decision ndakika za muheru twetaga more of kureba Ashraf Mugume arufuna mpira kwasa kanatekaho egerekeye mu ndo kurenga rugumwe twetaga musiga Joseph Seremba kongera decision making ninga shateka to cyakora namnonga yako mu final third aho okwereza bare basweka za korabamu kugira kuno mu then team ya Kazo I think abakurunji ono that inti their defense disciplined ba kontinga kasiga zika uketenka Bashir Mansur famane musakora runs za kuma Bashir Mansur nuko kugira ngo namanya koresa those runs sprints bitero through pass akore run kada hozona tureza a difference kandi tone kwa namanya no kugira ngo district ya Kazo mistake ibara akore bakahereza chance omusigazi Bashir Mansur kora run yeye nzoka neritaho kanembera ikujatereza kuba maybe etarnunji ahagwabo kuba kire nkaka ndafiri kurungira mnonga ba district age ya Kazo anyway I believe ndaho kuturebera eshoka tuzitambura ku mnonga mpire nkaka but tone kwa namanya kugira ngo neshoka no bilang maybe cyabasaba twasaho team district ya Kazo imbere ya sipanebaho I believe nti azaka tuzitambura ku most especially atari nkaka eshaza igitaho Ronald Alonso kandi obu yamaba technicals directors abatekwa district ya Shema but now turepanya harwa Ronald Alonso turi mwanya ho gumukire kaka bito mpira wa Kazo na Ibanda wagureba edakira nani tanizo cyo kubanza wazireba tako muntu warukuriya umusanze ko mpira we bari munonga amazina banyita Ronald Alonso kandi ninza Shema district Ibanda eriyo nezana na Kazo omumpaka za Ankole Cup kandi ni group P opener. It was a good game generally. Ahabo kubako kubano oreba Ibanda yasinga Kazo exposure first. Then Kazo is trying to maintain the pressure. Konka Ibanda is likely to win this game. Ahabo kuba the composer from the midfield going front yasinga har Kazo ahabo ko birundi Ibanda eya ko mugora yaba nyingi kandi oyo chances za Kazo eziyabasa kubane funa kande kamisinga nitekateka nuwa jobs barikuba panishinga konka starting from the back line ya Ibanda okugenda midfield no rebera kimungu Ibanda yasinga Kazo midfield yona then Kazo eriyo nagize kutandikira striking line yabo pesi yabo ni nungi munonga ubwo mwana paraka utukumanya akorese charge omurnyankore pesi kakufuna mpira na Iani then aromwana kurabo mu side ya 11 they are trying to make a reason they are trying to make a statement konko kuyo kugira ngo backline ya Ibanda ubwo mwana no batunga sazi is trying to contain all what it needs then na kudogo mwana wa Ibanda center back bagira ngo ni Jonas Imwe is playing very well because the way he's calm on the ball the way he gets that ball we have not got what you expected from Ashraf Mugume KCCA. Mamangu, I'm a fan of KCCA. I've watched Ashraf Mugume more times. Your chances you are missing, and that is okay. But those touches going forward because he does it best. No, and also wale bato ya Seremba na Isa Bukembe aba district ya Kazo. Wano reba Bukembe tiyafuna mu atache za mpira Seremba ya out competing echo nisakwera Ibanda kwangura mpira ogo kugira midfield ninga we bali munonga Seremba touches nyingi aha position yeheninga shirore yakuzana tubakuzumwetaza Isa Bukembe cyane nazana is what holding midfielder plays because it is 1-2 touches then forward konka Seremba we ariyo nazana more touches kana ine Ashraf Mugume
na ndogo mwana express midfield. So ni expecting aselemba kutandika kusibura Ashraf Mugume abahereza role yo kwereza Bashiru ba Marvin kuko pira go kumanguru waselemba guru kugenda gweza kushikayo ngwa bire block. So nitekateka ngo Isana na Selemba, definitely Selemba has been top this season. He's playing well, but ninyi subira munonga ekikusinga ari Selemba kusinga cyane nazana bari munonga. Okay, reka tubase kubantumuramo bweceka cyite cyo tugarukene ceka cyite echa kabiri ando za taro. Right. Hello, sir. What the sent one for a note? What our camera different. Just make right. Timu ya district ya nibagupeka chite cha kabiri na district ya Kazo kadote bakumanya team zezi mpaha chweka cyo kubanza cyabasa kuba 0-0 tine yatebera mukatimba ka mugenzi we basa kuba no tegerezo chweka chite cha kabiri noha arukusinga ondesho noha orabase kuba singa ondesho barobone ukinga na busha tumbatoreka anko kubatandika first half uko babasa kuba nabargaye bakatani ku chweka chite cha kabiri bakumanya team ya Kazo yatancha bakumanya to yagara Shamran kwa Ashamran Kamyanka goalkeeper Tony Mbazira Opoka Lawrence Eric Tumwine Sentam Aran Isa Bugembe Aine Edwin Paraka Daniel Katambira Amro Chigozi Iana Manya na Thomas Cheyune kubargaye bakatandika basa district ya Kazo deni kacheka chibanda batansa mato bisirat bargayo batansaho omukuru kumanya kanjamo hachinowan yagaruka umkanambira twasa Alex Kagongwe Apple na basa James basa kubana baraita omukuru Selemba Joseph Jonas Imwe Mugume Ashraf Mabena Shawa ukuri kumanya ka ayeba Frederick na Bashir Mansur kwa wasakwa bargane barabamu na Mabena Shawa Hasana Runda Bashir Mansur mpira kwa wasakwa mugurga n'umusiga achangu gorki kimea district ya Kazo atolekaho Ashamran Kamya tunaanza kutandikaho agorki Shamran Kamya kwa district jimpaha ya Kazo ishangu bona bachari 0-0-0-0 district ya Ibanda majangu tumukutera post office ya box Ibanda this Ibanda majangu Kazo post office box ya Ibanda achangwa angwa atoleka apoleka gope now Jonas Imwe Alex atukwasa Alex akankwasa kusinga kuri mnogo pira dai nibizana bagumibaho sabagera kabano Isabo Gembe balondo ha pao tasena abasebera sibakunze mnogo pira fere kauna Salomu na crossing go pinga what a lovely defense nibizana ba defending of mnogo ba Ibanda Jazena ba 6 basa kubano mwetaho mkono kumanyanka Ibanda barakaye defending kuri mnonga umupira Jazen number 6 Sentam Aran district ya Kazovata defending kuri mnonga Sentam Aran Jazen number 6 abwa timeji mpaha ya Kazo hata baba kwa sururu kwa kasigaza kurkuman kaka Farkao Jazen number 7 Farkao baba kwa sururu orukwe atoleka ba district ya Ibanda biza kuleta free rada konaki asa kwa no mweta Norman ndiamu hachi tunga sas FC player Norman ndiamu hachi crossing up ya Bashir Mansur wateka umutwe Jazen number 15 Eric Tumwine msana wa timu ya Chitara mpea nargai na guteka mso in Eric Tumwine one of the best center backs ao timu ya Chitara aho chajikaho aho abazana bakumanyaka ba Ronald Oti hazana bakumanyaka aho center back one of the best center backs aho timu ya Chitara Football Club
asa kubanure babazana ba Morishid Jiko asa naba umpaho is also one of the best center backs. And remember nti izobera nchakaretse kwa tureba muzano gundi Mbara City bakutayise ati Mbara district kandi muzano kuri ya Nyakayojo turupasa batimu eji ya Kazo sha number 20 mwetoha mweteka Thomas Sarita cross lingwa biza kwa Shangoha yanamanya what is from the goalkeeper tibikahwira situation pira basakana kuza aheru finally biza kuba air goal kick. What a big save yanamanya atakuchitiriza kesha hezi biza kugwari maguta goalkeeper ya stretch ngachiro kumara kwasakana saving mpira guyayo mama nyabo goalkeeper finally asakana za hansi goalkeeper ya Zansi love goalkeeping for Matoba sana Zansi goalkeeper asakana Zansi oguyana buzama mweta of course has kona buza ati isenjiro nezana ryari isenjiro nzako nezana of course mbamweta Lux UG yajati isenjiro nezana ryari isenjiro neza kuzana 212 that is a Friday ningashora katano ebiro 12 byenyini se kwantuzana ho akana district ya Rwampara kuriya hari kino ni playground asha ikumuzamawazo that is Aizoba radio rwa katano ebiro 12 goalkeeper nafuna objanjabi and I believe he's going to be going to the game. Matovu siwati nargayo natunga mu injury district ya Ibanda yikangu bamutera shot n'inzu munonga kilobytes abutera shot twajibaro mu kilobytes aba district ya Kazo abarijire ba checking goalkeeper mukuru kuma Matovu siwati one of the best goalkeepers at team ya Mtungwa FC kagayo amutera mpira mu munonga bati yakora extraordinary match wa save aba district ya Ibanda kubareko mukemu omusani Ian Amanya good skill from Ian Amanya omusani wa team ya Mbara City former Karunji FC player former Rugaze player Ian Amanya member captains ba team Ejimpa ya Kazo kan captain wa district ya Kazo Ian Amanya bachango kipa na garukan babtandikiro mupira bachango tandika kundi mnonga goal kick goalkeeper Matovu Siwati yajatine chiroho atime tumukumbasa Majango kipa hech kwa somungaro Norman gwata Matovu Siwati kwesinga kundi mnonga mupira Eric Tumwine kwata Mseremba Joseph pasi kundi mnonga Seremba kwesinga mpira mukuru mpira kundi mnonga Shamran Kamya kwata kundi mnonga mupira nabagarikana bakwatamu Alex that's number 3 former URA player nagarikana bakwatamu Ian Amanya kwesinga mupira bro chigozi bachangu ya offside bachangu bro chigozi ya offside Changu basana mukubi ifin Changu basana mukubi Changu aba district ya Ibanda badisana mukubi Mukuru kumanyanka Nabasa James bamusana mukubi msana wa district ya Ibanda batereka Africa gokwe msana wa team ya tunatandika kwa free kick mpora na Loda Bashir Mansur bakwata mukache mukuru kumanyaka ajaze number 4 sakwana umwetaho Choni Mbansiva kwata mapeno shaba Fadiga Asha Fugume kwesiga kuri mnogo mu izana baronda ho Atom kwata mukache tase number 13 waita Parwaka kwata tase number 13 Ishkang bali tatu no mshino Arnold rather tase number 14 aine Edwin Parwaka wa district ya Kazo atenzo kororo kana garkana kwata mumutwe akakana bakwata Falcao. Now, Eric Tumwine, now Parwaka, Roman Yamuhachi, Scout James, Selemba Joseph, acheza kuruana na midfielders. Sira muniga mnoga na na bro chigosi na muteka chikono. Poro kakakwe, na bachangu yako atarofuna jataine chiro, bajangu yako atile chiro. No man Yamuhachi na yango mpia na iza na mteka in. Bachangu ni throw in. Laina na jatu ni throw in, referee na jatu ni throw in. Sanibajangu haro penalty ya Kazo at referee na jatile chiro. Referee na jatile chiro Ian Amanya na jati. I'm totally disappointed. Ninga shino kuambia mukache. Ian Amanya captain wa district ya Kazo. Watanga ukache. Now, wa district ya Kazo. Jase number 6. Pasa kwa na umeta Alan. Crossing kundi mnogo mpira. Now jase number 10. Makwata mukache. Now Mavero Shaba. Counter attack crossing kundi mnogo mpira Bashir Mansur no labo na mpira kundi mnogo wata double defense Bashir Mansur
mlongo mpira Fadiga. What a miss from Fadiga. Fadiga loses again from close range. Ashraf Mugume Fadiga mzani wa timu ya KCCA na katika nafedwa chance. Ashraf Mugume mzani wa timu ya KCCA na katika nafedwa chance. Lovely skill from Bashir Mansour. Now crossing up kwenye mlongo mpira. Now what a volley, what a miss. Kasiga zika Bashir Mansour. Haba nwezu kwa mzani wa timu Brighton Tariq Lamptey. Heti ni ejo Bashir Mansour. Hacha zika basani kabo ba Juan Garcia Manuel Mata. Hazan ba Tariq Lamptey. Hazan habo mpaho. Heti ni ejo ya Abu. Hata mpira na manyamu nje bukuni mlongo. Hasana crossing kwenye mlongo mpira na chirapura higuru Madina Shaba na Falcao finds the shot. Falcao mpira rugizano zahe Falcao chase number 7 haba district ya ibana mwete ayibana Frederick Falcao Beckham iki tuja sokoni Real zingo mpira oku kazo batanga kugira mu kare ko kugira ngo maybe oba maybe ningashi maybe ahabwachi team zombi wano rebaho na mnonga possession wareba attacking force niga shumisha kwa remezo kana rumba team zombi noreba nguriyare ibanda get away through bagize ko nondo mwanje kwa sekondo arabamu kwa sekondo afuna goal niga shomhanguzi na mnongo muka free to about YouTube of course niongera kwa Nimbasima ndani wanje Trevor Maska kuri muri Entebbe nakusiba kwa notereza message kezo of course message nikareba kandi of course nibija barho na mnongo kire kaka this one says penalty ref yambi hapana ya penalty hapana ref kare I truly believe nti nshonga za second stambura of course Calvin Okol from Apak Municipality na kusima kamgisha Julius ajati ibanda neza kwa hangura Ibrahim 0 obo bari kwasa kono kuratana no kukireka anyway antujendo mission pera kukiri 0 cyo kanyinche mesha kabiri ibanda ne bara 0 kandi district ya kazo nakanye kiri 0 kandi it is game ya kabiri on match day 1 ningashi round yo kubanza ahagwa Ankole Cup kandi muri edition y'2026 of course 2026 eji ni vibe eji nibanda city brother municipality kandi kazo bagirango ibanda nekira kazo abandi bagirango kazo nekira ibanda right about now. Okay, ni majango ya free kick hapa district ya Ibanda bagari barazana mukubi Norman ndiya muhachi naza kwemera kuri mlongo free kick ya Jerecha Senemba Joseph yatarikana Norman hachi umuzano wa timu ya Twinga Stars na counter attack ndibisana bagumu yao just number 13 basa kubana umwita hoha Zerba pressing umupira bagarikana babona just number 7 nagarikana clearing it ya hero bagarikana bakwata mukache na district ya Kazo na ronda Chigoze Ambos goalkeeper arokuru munonga nagarikana clearing it pira nchizani chizahero basa kubana umwita ho goalkeeper wasakwana weta Matovu Stewart wa district ya Ibanda chakira giringa kurundu mnonga chipira munasane chipira cha onana but yakora save jaman so far what I can call save of the match day 1 ninga shi save ya match day 1 umriezi a group stages ezimpaha teba kumanyango omupira guchari 0-0 Ibanda bachabara 0 Kazo bachabara 0 Beka muda sports master Vuyo Chancho say tuliambeo za tayari West Christian full time dakika chenda Rubaturika jase number 4 Basakuwa na umweta ho Tony Mbazira Awa district ya Kazo Mwaza kushuka mpira Tony Mbazira Awa district jimpaha ya Kazo Keba kumanyangu Kazo Na hii nabazani barunji mnonga district ya Kazo Waza kureba Amro Chigozi Ba Isa Bugembe Hona nabazani barunji mnonga waza kureba Oba Iyana Manya Tony Mbazira na shkompira mnunji mnonga nika Kipa na isana kwa tatu mnonga Abashitira mpira murungi munonga ninka Kayode Michael Bashe Mansour misinde mbiri Bashe Mansour tena bizana baguteka iri jase number 6 basakwana mwetaho jase number 6 yargoya clear kurungi munongo mwete center Aran abadi sikte jimpai akaso but Bashe Mansour yaba mutire mbiri ya mutire counter attack Bashe Mansour inacheza ukutega sadisi akaso na cheza ufutega sadisi ya Kasr Baturka Norman ya Muhachi ane throw in chukana woba chenga long balls echizi kumanyisa kusana ba take out diving header now ya Muhachi pia na isana kuteka ile bachirangu goal kick kwa district ya Kazo Mshikangu so far 50-50 Kazo and Ibanda Mbona bachati nime Mbona bajeza kucheckinga goalkeepers
batwereka goalkeeper wa district ya Kazo mwete Shamran Kamya ahemerewe kurungi munonga goal kick. Shamran Kamya crossing ekipira kiringa munonga Shamran Kamya balona bro Kigosi teka umutse bagumuyaho now Selemba Joseph now Falcao nasiba kurungi munonga Harai Nisana bagumuyaho Tony Mbazira Agarikana bakwata mukache kache now Kazo now Fadiga Ashraf Mugume now Selemba Joseph that's number 15 na crossing akuringi munonga mupya na Londoha na Londa Bashir Mansu nashiba kuringi munonga mupya na Jerati Zamshare ndo bugufu kwa kanyi na magezi now Kichona Simwe msani wa timu ya X-States hamena district ya Ibanda bagumuyaho that's number 20 bagarikana bagwiba no man ndi amuhachi na sana na Ankore Jitangu no mani ndiabo hachi no bomba sana ba Ankore omupakaza fufa drum hivi ndo msani wa timu ya Tunga Stars former Karuka Runji no mani ndiabo hachi nagarikana agubona crossing akuringi munonga mupira free header bagarikana bakwata mu Isabu Gembe Vata Tony Mbazira now Selemba Bachangu ni throw in ya district ya Kazo Tony Mbazira Piano kushika Batwereka Alex akankwasa hamuna wachati mpira mugurete bato mpira bagutandika mpora ba district ya Kazo Namanya mzani wa timu ya Mbarara City former Lugazo player mzani wakwata Fadiga Ashraf Mugume now Namanya Mugume save Ashraf Mugume just checking a goalkeeper hamukuru kama Tobu Stewart Avata mkuru kumaka Shamran Kamya hajaza kumuchecking now Namanya now Apoka na Bashir Mansu crossing mpira mkuru mnonga kuenda Mugume bisana bamutanga mpira mkuru kumakanya mweteho chance number 15 sana pura Namanya cheko mpira ran no man ndi amuhachi chance number 14 now Fadiga Ken baja gutine chiro crossing umupira abatimu ya Kaze Shine babona counter attack batwereka Apollo Kagagwe ina chato ine ku ntango Apollo Kagagwe baja ngope no gokika kwa district ya Ibanda so far so good about district ya Kazo mena ngwana district ya Ibanda bona bari 50-50 batwereka ho abasani barunje a district ya Ibanda mwete RX akankwasa one of the experienced center backs Harunda hoja sena number 10 abadi site ya Kazo teka homu tempora Namanya hinje kanori yazimara hamirembe musikazogu Namanya team captain wa Kazo kandi niwe one of those classic midfielders at club Mbarara City nawe ebyenya marahamirembe uchi etyo bitu mwana wanje Iga Dixon kuri muri America Fox na kwasi muno tabrari tumkireka cup koso gono mushambo Mbarara district but currently tarasiko na riko na timu ya Mbarara district au kugira ngo kuri ampira ogwa business taba sector for ngani gashikije mu Uganda kwa sikora shabupira gwa Mbarara district kandi umako gwahwire akashabira Mbarara district mupira ya Ankore cup bitu mwako gutabasiko na Isa kwa sikora tekwa bere Simeji ya pass Thomas Ragirango yabakumire Thomas ahabwa Kazo yabakumire Thomas abakazo yellow card jaze number 20 bamutera yellow card aba district ya Kazo basakwa no mweta Thomas Cheyune bamutera yellow card bamuforowa NRM Thomas Cheyune jaze number 20 Thomas Cheyune bamutera yellow card Thomas Cheyune mwete Tom jaze number 20 bamutera yellow card bine free kick aba district ya Ibanda mwete jaze number 5 mwete Apollo Kagwagwe mzani wa timu ya Maroons FC Apollo Kagwagwe aime kurudumnongo amu free kick kasana crossing na bachirangu eshaha yona ekatufune goli tebindi mu biturekere batereka goalkeeper kasana kwata kurudumnongo na batandikira kurudumnongo cha goal kick balonda bro Kigosi now Kagwagwe again kasana defending kurudumnongo amatoreka Tony Mbazira na Garda Momutwe now Kigosi now Jonas Simwe na Londa Alex former URA former Bright Stars watoreka hoja sena number 30 aba district ya Kazo basakwa no mwetaho Daniel akantambira Daniel jase number 30 upeana rugana gitekaye na jato mugushike
mugushwe tusishe obwire mpora mpora mwize kazo tubahanike acha timo mugushwe tugwe draw mwize kazo tubahanike kazo ne kiribana ningibana ne kirakazo. That's the question to answer. No haru kusinga mupira omukiraka tukafunire no haru kushira mutahiye, but as we speak ninga se tugabiresha hezi kazo bafuna improvement namnu wakireka kuba obvious hanuya bakabatere mwezi but as we speak bukiri 0-0 jumanyisa ngo at least kazo echebembiremu omunjereteri yemwe yade twakatebere but at least bafunda improvement bitu ndogera kwantu basima badani banje kireka kamwe nabaruho Star West TV, of course, number 1 Current Affairs TV. Omuhangadiri ya Uganda chasa kwa timo cha Chigozi Ambrose Chigozi naza kwa najana mpira gw'amani mingi munonga kusindika no gukora ki turampira muringo gwa sikoni guramo basikoni nda tumwe gwaza heru ni throw in aba district ya Kazo gukiri 0-0 edakika nzizo zadaragaza zaba 5 na 8 of course 5 na 8 ecwe kane cya kabiri kandi we believe nti embera kuzo zitambura ninungi kurungi munonga. Remember district ya Ibanda bakoramu empira hinduka yukubanza team captain Mwete Kamavin Oshaba Yasin Mugume na tama ba district jimpa ya Ibanda. Yasin Mugume jase number 11 na tahamu natamu omugwa Marvin Oshaba. Yasin Mugume jase number 11 natamu mucha Marvin Oshaba jase number 10 aba district jimpaha not Oshaba. Yasin Mugume natamu jase number 11 natamu omucha Mugume Ashraf. Yasin Oshaba wada Yasin Mugume jase number 11 natamu omucha Mugume Ashraf jase number 17 bomba zana wa timu ya KCCA Mugume Ashraf chitangu Ibanda bachati ni district ya Kazo no bacha kwatoroke rwa counter attack atoreka apo kagwakwe very outstanding tonight kagwakwe cheka mpira muri tuminoga baronda Iyanamanya Haluna Daniel Obada Tom na sharo muntu munonyo Tom crossing omupira na tera pass jine ya Rwanda Whiskey na tera pass Whiskey Roberto Soldado batompira kwa bouncing mu Roberto Soldado timu ya Spurs sira kwa bouncing mu niyo shunga bashitwa sikoni kwa taje kuruza jere Nicholas Jackson but Beckham midfield ya district ya Ibanda Jonas Simwe yaje improvinga kwitwarira mu first half atarukureka kurungi kwa second half yabasikona improvinga konka Joseph Sereba second half tukamurebere ekiri kumara Joseph Sereba second half tukamurebere kumara anyway Jonas Simwe once again mpira yaleto mpira muringo naronda Frederick na kuchanga ningatagushanga Frederick asikana gushanga kurungi munonga yakanga against back pass yakolezoa Joseph Sereba mpira kumisinga deflection warenga throw in aba district ya Kazo Hili no kutambika ba district ya Kazo mwana wanjarukiriza kirenga karaktere batayari West TV of course you number 1 TV station mu hangariza Uganda echoro kwa netis cyo muhendo namwe kirenga Ankole Cup to the world edition ya katano enkumi babiri mukaga mwe bare kurege kubira abiri nebiri tukutandike pakezi na hati yo edition ya katano mu kirinitwe ekimuri gukora netis cy'abantu munonga refa najangu habayiso byo kandi baza kamatandi kompira once again free kick ba district ya Kazo oyine Rio Jazz Jose na Beckham the sports master Mwaje kwa kuna mluji tu live loud and clear hari Kagongo Jetenka Ibanda PTC Arena and of course Buchiri 0 Ibanda 0 Kazo. Okay, pressure neyongera ninga nechendera that the pressure increase or decreases regato basekwa ntureba nohora basekwa nazo nasingo mupira bautoreka omuzana wa timu ya Chitara ko singo mupira kipana kwa attack ndimlonga kwa district ya Ibanda make Shemran Kamya or rather Matobi Stewart Kosinga kuri mirongo mupira bisara bagarikana bakwatamu jase number 13 wa district ya Kazo abasakwa no mwetaho Opoka Lawless batoreka Yasin nashika kuri mirongo mupira na Marvin Oshaba now back to Yasin now Iyanamanya daisana gaining mupira na garikana mpira Iyanamanya batoreka James jase number 4 aba district jimpa ya Ibanda habari in line with the ball ngashira habari on direction yo mupira Abetsa kipa Weka mu Tino comments is a bit funny. Obi ajanga mweta na Ijuka Becky ejati let's wait for them at home
Kuno akazo bategereza umukati wese amakamo tubahereze bongo tubahereze umuhondo okane bagarikana bakota John Asimwe n'umuzani wa timu ya Express Amro Chigozi pasi n'undi minonga n'abusibura Tom na crossing akundi minonga reka turebe na crossing umupira nasiba kundi minonga crossing umupira yazana bafatira umupira bajangu bagarikana bagwiba bajangu agwashohire bajangu agwashohire patso musiga sabonire now Alex Selemba Joseph counter attack Selemba Joseph make FC prayer naisana kwa tabukache niba musingaman now niba zana bamuhirika kasigas iya na manyane kabanyo mupira niba garekana bakwatabo now Isabu Kembe niba gumiyo Jonas Simwe Express prayer now Selemba passing mupira na Basir Mansour na crossing lekashana muntu crossing mupira lebeshayo ajajaja nimisana bamutegura nabajirangu. Then is it a penalty? Let's wait and see. Is it a penalty? Oh, it's just a foul. Nibajirangu wadaivinga yellow card. Jaze number 11 Mugume Yasin. Bamutera yellow card bajangu wadaivinga. Mugume Yasin. Bamutera yellow card bajangu wadaivinga. Tokwitirize bwana kache. Yasin yasakona hebwana yellow card ningashikadi ya Chenzu. Eshongano kujangu yae gusatanga kore bya Luis Alberto Suarez mwishikani 2014 mu club ya Liverpool. Niwe yasinirwa na funa yellow card nyamwinji. Habo eshongano zimeze kwegwisa hina boxing afune akwegamba penalty ningashi favor kurugomba referee but finally referee mwetenga John Bob disajata hapana ebya Suarez umpira ngakureba mwete kuza kwa notire mwabazo. Noni ajirangu ibanda I know neza kwa nehangura ibanda juu of course kwa yaho then atari muhindisha kugira ati umeta asasira Fiona yagira ati pressure na increasing. Okay nibagarekana babakwata mu rumo tureba Falcao bateka umukuru kumanya kati ajase number 15 aba district jimpa ya kazo sakuwa no meta Eric Tumine garekana ba crossing au ka chempora mwete Tom asigo mupira bagarekana bakwata mpora now no man ndia muhachi nasana na Jonas Simwe Express player no man ndia muhachi Njunga Sazi Poma Karunchi nazona na Apollo Kagwakwe Maroons player now Fan Selemba Nalonda Selemba Joseph nasana rondo handi bagarekana bagumu yao now Tony Mbazira crossing akuri jumurongo mupira nasana rondo Nabalonda Amro Chigozi takumufona now Jonas Simwe ba crossing mupira katurebe Branda bagarekana ba crossing akuri jumurongo zazena batati ya Twarenko tipana kwa takurunja bwa district ya Ibanda umwete mkuru makamata Stewart so far outstanding now no man in Yamuhachi now Falcao counter attack Falcao tinga mupira Falcao crossing up na Rondoa na Londa Yasin crossing up what a save David Shaba this is from close range extraordinary mature ball good goalkeeping nibacheza ukwesi nikamba jangwa habaochi goalkeeper yakora save yo mutawana mukuru kumanga Shamran Kamya what a diving header mukuru kumanga Mavina Shaba yaitereza kunji munonga kuruga mpira gwa Yasin baza Yasin Mugume yaitereza yatera cross yashanga Mavina Shaba yemerera kunji munonga yatera diving header but the goalkeeper was there Shamran Kamya kukora save yo mutawana so far outstanding goalkeepers of side zone trying to make extraordinary mature saves. Batoreka Eric Tumina Ruminaja Tibino kutera na kache Tibino kutera batoreka Isabu Kembe naja Tarochi bajango goalkeeper yatungamuka injere bataino injere aza kuba nagarika kuri Nyiminonga Kamya Shamran akasigazi kakora save no corner kick abwa side ya district ya Ibanda jase number 11 Mugume Yasin wa district ya Ibanda yemere kurunji murongo mfiki kijukanga Mavina Shaba kazana timu ya Karunji kazana timu ya Express watena sana timu erikumanyeke ya Maroons FC Mavina Shaba yemere captain abwa district ya Ibanda batoreka umukuru kumaka Apollo Kagwakwe naja tumumutani che mutere shot mwate byenda Apollo Kagwakwe hachati yo guteka ha muto gwanje no member good defenders on area boards abatime jimpahe ya Maroons
Apollo Kagwagwe yazina number 5 aba district ya Ibanda nomwe omba good at defenders even baboniro mu aerial boats bagaba yellow card Mavino Shabana bamugabira yellow card aba teenage empire ya Ibanda bamutera yellow card Mavino Bisana baza crossing umupira umukire ko banyanka basakwa no meta Yasin Mugume Yasin itangu yatamu cha Mugume Ashraf Mugume Yasin crossing akurungi munonga kona bajanko na Zara Kantu Mugume Yasin crossing umupira Pit coach wide Yes ngo kuyamugambira Apollo Kagwagwe yaje tuguntera habuto mutere mwatabya Apollo Kagwagwe one of the experienced center backs aba teenage empire ya Maroons hamwe na Ibanda Atoreka Farkao Jase number 11. It is a goalkeeper wa district ya Kazo kandi goalkeeper jese kuna one of those saves kugira ngo zaba saves za season na mnunga league ya Nkore Cup obahatiya was a good save Yasin wa district ya Ibanda Yasin mpira Mugume Yasin cross deflection mpira kuna head corner kwa district ya Ibanda yatabuka late in the game Twine dakika zikinga ni 12 20 dakika 8 dakika 12 20 dakika 8 of course Ibanda yatabuka mu dakika keze nyine kona endijo aba Ibanda mnyana njarukiriza kire nkaka Ndacyorwa n'iki cyo muhendo Izi Sadia wampire yagira ati abatayari mwe bari kutereza we bari kare kona aba district ya Ibanda Yasin yakutandikira Falcao no mpira isa cross ningwa mitwe gwasakana kurikayo gucyo box pora tureba Isa Bukembe yari kompera gwasangoha fa Isnao Yasin yakangwa muntu ku Yasin deflection pe mama nyabo it's a big chance What a miss referee jangwa ko ndijo referee najirangwa ko ndijo bitukane turebaho So wasteful omukona kicks mpaha abayi banda bari muri bageza kuruzinga chances hano mpaha omukona kicks so far corner kicks azukingana ishatu mu dakika nkibiri zonka kuba crossing experience kigareka nchiza hell corner kicks azukingana nkishatu in just 2 minutes mu dakika ibiri zonka batunga corner kicks azukingana ishatu patiye corner kick yazira kantu batereka Mavino Shaba ikangu ali already booked bamuhire kare yero kadi ninga shuba mugisiro mu kibine cya Rwanseriza Trekmanka Martin Oshaba and Ibanda Beckham kudi arho umuntu wasukana abuza bamwita Byamukama Amos yajati who are the defending champions bempa kezi mwana wanje district ya Isingiro kuko kwa hwire kasukana singa Kazo ahamza nuka marizo gore mu hariziro kasukana tware chikopo nabo echo Isingiro nibo binempa kezo kano ba defending champion aitu rugambire byona ya muhachi no man now aineskira mupira katurebe shot kira katonda wangi yajati nyowere kanyaro rutoche Jase number 30 wa district ya Kazo hasa kuona mwita Daniel Kantamba ajata mupira lekanzane one mekankano mu rutoche alikangu turi St George's PTC Ibanda district ya Ibanda ba China 0 Kazo ba China 0 ateba kubanyanga mpaka neze chikope cyankoye kapo edition yo mu rugo rwa gatano Chinabangu zibasha tubonka tine district ARB zibachangiro murundi kumwe district ya Buhwezi bakiye mirundi ibiri defending champions naba district erikumaike ya Isingiro abatire Kazo kandi bwahati yabona bababira bakuzana mpire eri Kazoba mbona bakaikaho finals 2024 kare bibanda bakufika finals baksingwa horubirizi gore mu murubusha twari bakazo 2025 bakufika finals bakatinga Isingiro na gore mu murubusha batonkaje na matete top bajangwa ro free kick Pasana Mukubi hachize turebe referee nagamba ki Najati haro free kick ya district ya Ibanda Najati Pasana Mukubi Norman Nyamuhachi bamusana Mukubi batereka Seremba Joseph batereka no mukuru kumanyaka Jonas Simo mzano wa timu ya Express batereka ho Apollo Kagwagwe mzano wa timu ya Maroons Sofabo na mnabazana district jimpaha ya Ibanda mnabajangu haro free kick Jonas Simo na Jat Apollo Kagwagwe mutandike tubatwate kare kabutata yikangu Jonas Simo nomwe omubazana bampaha atero performance ya mana timu ya Express John Asimwe Mumbazani abatiro performance ejimpa ya man arinji no mumanya no mupake za USSA
James Jonas Simwe omumba sana batire performance ya mani batwereka goalkeeper wa district ya Ibanda Mwete Mata Bitiwats anaza kutandika ukafiki ka umpaho ainika gwagwe aporo Shikangu Mata Bitiwats mgani wa Mitindo FC so far outstanding our district ya Ibanda but so far edakika nsore tarigamo omucheka chitu echa kabiri bachari 0-0 kire yakebere mucheka omusimba cha mdeze mbatwereka coach amukuru kumaka kakoza ime hali ya touchline munaja tumine kuntera rather amukuru kumanyanka Kizito coach Kizito bakora mu substitution kayona takora mu substitution batwereka Seremba teka ho mupira mafena shabamba gumu ya mutwe na Seremba Joseph nagarikana kwata mukache Jonas Simwe na crossing mupira nduguza mgoal kick spell na crossing ya chinji Jonas Simwe sana wa team ya Express Football Club Beka munyine comment sanuya I think umurebi wa Tayari West mukire kaka shongaji nino kwa no jimesariga anyway Pedro Falcao shot number 7 aba Ibanda sikana making his way out biga shiba basikana muhamo of course shot number 7 mweta ajebare Frederick kandi ogonwe Falcao yasikana shore shahej aba district ya Ibanda kandi basikana kora mwepi ndahinduka amukire kaka I believe nti abantu rero musikazi ko arikushora mushankezi barita shot number 18 mwetinka Fahad Atumsime of course sana tamu mwanya gwa amusikaza gutaka Falcao amukirika kaba district ya Ibanda mwana wanje Jenaka Fero Shamim kuro muri Dubai nakusiba kwano reba kirumwe kandi Tayari West mukirika kaka ngagira ngo Ibanda juu naka Fero Shamim nakusiba kwa kono chikora kuri mnonga tumukunde Gilbert comment says ruyare wabare kono chikora kuri mnonga twasiba anyway tureba through pass on abaskana rabamu bitkand aporo aba district ya Ibanda skana guhamo bwe mpira muringwa na rondoha captain maviro shaba twamwika kwa starch aba Fahad no mpira atira ko Seremba Joseph pass kuri hansi Sabusute Fahad no mpira wa district ya Ibanda Fahad bamu dispose Fahad no mpira gya heru pira gya heru wa district ya Ibanda throw in aba Ibanda Joseph Seremba nazokora kandi kompira pora wa district ya Ibanda 0 Ibanda 0 district ya Kazo dakika twine just itano zo gatwente dakika zo bestyo dakika zingana achinanda za second half Bashir Mansour through pass was second gurabamu twargayo abaho subaza gutaka James no mpira James basikana mutaga basikana tapinga pira basikana kuzaheru pira gwa zaheru nyano nje throw in aba district ya Kazo 0 Ibanda 0 Kazo webare mnyano wanje bari motoka kesha hizo tireho Tayari West TV oria www.tayarnews.com kamnyano nje Diga Dickson abari kuriya amkutubito gwa YouTube bari kuri mnonga bari X bari kuri mnonga abakutureba byo musiti room yawe byo musaruni omuriyokwe okwegambo byo mukatare Otiro TV abari mu Mrimba Central Market bari side Kakoba bari kubamchikora kuri mnonga abari hano mu district ya Ibanda bari kubukunda kimwe Tayari West abari kuri muri Buheju ba neighbors bitu abari kuri muri Kirura ba neighbors bitu bari kumukunda kimwe Tayari West TV idaka ryitu okay first corner bwa district Empire ya Kazo zitankaso babataka bwine any corner kick sango obwati ya corners aba district ya Ibanda bine corner mushanshu aba Kazo batunga corner yabo yo kubanza baramwe bacanga mu gurete tubatera mutabasega zibona bari yo box hanuya hano batereka jaze number 6 aba district ya Kazo Central Alan haimerire kuri Mnonga Ambrose Chigozi bari kuri Mnonga jaze number 15 Eric Tumwine wasinga mupira what a miss to Ambrose Chigozi again hagarika ya missing a header batereka jaze number 6 mkuru kama ka Central Alan nagurekeraho Sone Basira na Jatu mutahe mumwena mbasiro gwa Michael Kayode mutahe mumwena mbasiro gwa Michael Kayode Sone Basira naza kushika umupira rwagati ya district ya Kazo rather aba district ya Kazo nashika mpira mulungi Mnonga sababu mpira shot kipana kwa takulungi Mnonga umukino kumanyanka ya Matov Stewart so far outstanding haba district Empire ya Ibanda now John Asimwe Express player John Asimwe now kubona kuri Mnonga na isana ronda jaze number 11 Yasin chia mutunga kuri Mnonga Yasin mugume wajangu nogo kushika jaze number 13 na bijana ashikompira kuri Mnonga mukoro kumanyanka Lawrence na gatandi kiroha nibizana batari kompira kuri Mnonga na cheka humutwe fudukushao iyanamanya magician ayine magic crossing umupira kipana kwa takuri Mnonga mukoro kumanyanka Matov Stewart Matov Stewart na kwa takuri Mnonga you can go back kuba not following our social media platforms following our X turonka Tayari West TV
basa kuba no following kurungi munonga basa kuba no commenting liking tero prediction yawe amukutubito kwa X tere prediction yawe amukutubito ogwa YouTube ukango mpira gure kurungi munonga basa kuba no reba no mpira gwawe aho amukutubito kwa www.stylenews.com you can enter the website yitu in case wabo in smartphone making sure kujangwa za Google Chrome ninga sha Google typing out www bado muno bakora menchuka bado muno bakora mu substitutions aba district ejimpaha ya Ibanda arono muzano lya ansar bagati aba district akazo hada bado muno basakora menchuka balitaja ze namba 12 aba district ya Ibanda Bashir Mansur Yashora baletaho Nyakisinga Lambert yatamu mcha Bashir Mansur jaze namba 12 Nyakisinga Lambert yatamu mcha Bashir Mansur kangu Bashir Mansur bara site kamujezaho achezaho kumusigninga jaze namba 30 aba district jipai ya Ibanda basofa nazana district rather nazana timu ya Amos College Amos College FC chikangu batunga muna injara ba district ya Kazo yana manya muna jatu mukwate mpura batureko mukurero kumaka RX sanwa district ya Ibanda bateka umuche mpura marmasya bata jase number 21 Marvin Oshaba kwata mukati Selemba karikani ba broking mpura now jase number 25 kwa district ya Kazo basakwa numetaho jase number 25 aba district ya Kazo mete Patrick Abaho acheza kuzana kuri mnonga aba district jipaha Patrick Abaho akuremesaho Asemba Joseph Jikamu Patrick Abaho kwa nche cha kabiri Patrick Abaho yes muzana bazatandikaho Afrika aba district jipaha na kresinga mpira muri wa mnonga uzakwata mukache heda now baguteka mukubo Magalhaes shot natera shooting ya Gabriel Magalhaes dos Santos sanwa timu ya Hassan jase namba 13 bya Yanga bakwata mpura Yasil go that draw in match day 1 match day 1 taro muhanga team zona ibiri ni sharing of bonero team zona ibiri Kazo niba sharing akabonero na district ya Ibanda but omupira was so entertaining tuba twereka abazana batari bamwe na bamwe Isa Bugembe very outstanding omuzana Eric Tumina bwakazo very outstanding Ian Amanya one of the best so far Ambrocho Gozi try to some chances ajeza kushisha emigisha myinji then waza kureba abazana ka Sentam Alan very outstanding Opoka Lawrence Tone Bazira bona baba kotire muna goalkeeper mukore kumaga Shamran Kamya abadis paha eya aten waza kureba abadis Ibanda abasigazi baba ari kwarunje mnonga waza kureba omukuru orukumanyaka zanwa team ya next Selemba Joseph waza kureba mzanu wa team ya Express waza kureba Jonas Sim waza kureba even mzanu Marvin Ashaba very outstanding aberizoba batete bakomanya ngo mzane Jona wano nakureba omuzano making sure kujambo wangu mzamu waza YouTube orebe nichi echo wabaza kubana rugayi no missinga omuzano ogumpaho teba kumanya omuzano full time fareba Ibanda district bagwa makazi na district ya Kazo atina tebire omukatimba ka mugenzi very outstanding performance from Selemba Joseph outstanding performance from Ian aba district ya Kazo all goalkeepers were out so instrumental so phenomenal very resolve and kuzana na team ya Kazo amkono kumanyika Marvin Ashaba captain wa team ya Ibanda tuminamba omuzano wa team ya Maroons twenda otugambire nichi ekyagenda kubi rwagati yompira gwanyu na team ya Kazo nichi kyatambura tine kyatambura kubi abo kujangwira mashidi yo kubanza we didn't know ba opponents bitu nko kuba bebali konkani tenjere itu betwetebwa kanisemu twarga game plan yitu konka just ba opponent we didn't expect them to be this good. But now that we know, tukonjera mama. Tirengu ime inka district ya Ibanda. Yes, mina bazana Maroons. Mubone ko training hamwe. Ninga ko twale ba Joseph Seremba.
ataire na national team ya Uganda Cranes nibwo yabegita n'isubi tugere abandi Maina Seremba mutaire mwine obire boxing kugira ngo mucengane movements cyo twiza karo mu camp tukamara mu wiki nk'ibiri ku camp so tube manyo iro Seremba bali ya national team ya twegita irizoba konka bana bona tube no mu camp. Okay, tusubire ki next match tuje ibana n'umuruga group ninga mwaza kazo neza capitalizing from that kuja ekozesa advantage endere basinje ningo shange ibanda nesente zibatire mu nabazana mu inabamani shange ngumari makuru mu group of course ibana ne manyo mpira na nabazani abitumire nabazana bamani so ntekwa ku mu group echo ni isuku z'abanyibanda bona ntuko mu group kandi tuza content ngachiko pechi. Okay, oguno mzani wa team ya Maroons amukuru kumanyanka Marvin Oshaba kandi omwembazana wazana team ya Karuka Runje nukwe yabasa kwa nargana tshobora. Yes, Again, tuna iyana match. Captain, for the first time muku izari St. John's Arena mukakiraho akabonero against district ya Ibanda muzande mizane ebiri bakuterira abugenyi wahangura muka. Now wiza hanuya amakaga Ibanda uyakabonero kamanyica ki hariwe nk'umuntu na munanka team ya Kazo okutwariza hamwe Pebale Munonga abatayali TV ya na manyana goma zina omu captain wa Kazo district itwe tuli ambitious kutwara ubonero bushatu konka cyabasikabo kuba yabera big game the double game yaba tutwagiza okora nko training nzire konka twabanlake twabasa kutwara ubonero bushatu konka twagera nakabonero kamwe and we are on that msaku build nzira confidence yetu afuna kabonero kamwe next game at home msaku build nzira aho kurangu twagita ho bonero bundo mukatu then abamba kwa mbijo muka we shall take advantage of that kujangu bijo mukatu yo bonero bushatu then topping ekibinja tugumize mo misho. Now signings ezimukozire nareba Isa Bugembe yazo midfield ya containinga yakuyamba kugira ngo abasikwa na possessing mpira at least kuyaho lori yobe no kirakwa nokora kushanga ngo noza kugenda kari mpira guye nyuma gweta kuno misho kugira ngo tizo efune attack. Now yakwere kintu kugira ngo ya containinga game one build up ya game none kumasha mpira gwizoberi no gutanise utana n'impira mtwe muzana no mwakore kapo acha Isa Bugembe ni big player abirali ali best 11 ya UPL the best 11 of the season so echokola nachimanya yanyaho bade ni mpango so nanye nabasa kutwala transition no misho though mitishatwa jifuna kwa taking on konka amazina kutusaini injiria the big 5 players are very big and mamanye chokola they are tubashambo kujangu noza kuba no busa hapana mamanye chokola bali mu top flight so na advantage mpanga side tu so nsakukozesa amangabo we shall build on their strength kurangu bayamba team kujitwala mpaka final ndikuendera goalkeeper wa Kamya na nyonkanye ko muntu from the analytical angle na mwacha man of the match yadena nabana mwashamba ku but was more outstanding kusinga basigara next game take ki next game of course you expect more abo kuba bashambi twatuli away so you expect more. That is not their strength to atandikale to ashambeda chikanche. So our next game you expect more good of this. Of course, okay, yabari captain wa district ya Kazo mwetinka Ian Amanya arutugambira hateka ziriho kandi izo zizo mukira kakwizaho misho. I believe nti ekimukureba chid vibe ya man Munonga. Ibanda mwari makusinda Kazo omuka. Echo anyway, tuyanzure twasiga ntandikiraho. Abakutureba basebona banyabo iraka n'amazina n'inyaga bapita kandi member wa parliament w'Ibanda municipality omutournament ejininye chairman w'Ibanda district okurango mpira gwatambaraje ngenda kusima mwena babana bareba tayari TV nambe mwe witu kandi nabazana okusima abazana ba team zone 2 bona buri mwe yabeko mpira murungi Kazo yizetebekanisa kurungi onkibana yabekisire kwetebekanisa tena twasamba jo mpira so eji yaber first match buri mwe ni dabbe abo kubibanda na Kazo ejonebere dabbe so dabbe cannot be predicted so gwa general which was a good game hati ntubasaba abahagizi mwe n'abakunda mpira abanyankore abanyibanda abanyakazo n'abakunda tayari TV mwena hati yo kando bwanga tuborekereza mpira gundo guragarikeho hati no kureba ngo mpira yone endizo tuno kujangura tureke ngo kintu twatwara mumisho babara Munonga kurungi Munonga kandi enshonga riko zasibana stambura Beckham Rio Jose I think rikaba sikoni kumahanuya
ensonga zikwase mutahi wanje Beckham. Okay, abo ensonga yakire reka tubase kubanza kwerekereza ataya West TV. Nisubira kugira ngo ekiwano okora Nature making atiwa kugira ngo ebinji ashakwa no utworo social media platforms zitu X turonka tayari West TV ogompira no zagurebaho even YouTube no wasa kuba no rebera ogompira kanso bakuzana na district ya Uganda even basa kuba no utworo Facebook Instagram hamwe na Nemix yona and even website yitu za www.tayarnews.com ebinji noza kuba no manya ebisinga. For now, Beckham da Sports Master and Real Judges leka twerekereze kugaraka tubugane izobe rya nyinshi akare mbarara tsite bakuzana na kasa salit.